Obuoba Ofori Amanfo Maakye AHENKAN933FM. AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye AHENKAN933FM.
Ekwa kota manikesiemu. Ghana adisi Obuoba Ofori Amanfo. Radio papa. Aboziki. Thank you. Yeah. Oh, cry with me more. It's so casa tremia, I don't pray, my means to oh, cry with me more. Me no Bob Ray. Yeah, my means to you, my means to one it, my means to one it. A better day, Nami wants on you. Semanti, and ye Casadia. Mekwa kota manikesiemu. A better day, Nami wants on you. Semanti, and ye Casadia. Mekwa kota manikesiemu. And I don't pray empire body a hubrasie. I decided, yes, sir. And ye free, ye come for, ye buffo, ye jenyan coupon. Nyamie ja, nyamio ba, and in yamon crono. Yes, sir, and so on cronkra what ye move. Say yes, Rano. On Kayan home. Hon cronkra wa dia mayen. Sa wani ye mobrano. Yes, Sunny be breso o kasa. Eya o mie nanum. Sunny be ya bete dia wo ka dia kire ye. Daddy she run eba. Say wo kasa kire mia Obuoba say. Radio papa. I no pay Miss Rose, I will cast a tremia. My minty unipa. Miss Rose, I will cast a tremia. My minty unipa. A better day, Nami wants of you. Semanti, and ye Casadia. Ekwa kota manikesiemu. Radio papa. And I don't pray. Hey, ya sembe unkreni. Heading. Some 41 minutes into 6 a.m. live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM. Chia munyina mamu akwaba. Eri be jumedi ene so. Maakye eni jumedi eni din. Yes, in Konya free sabre of himself no panon dubebo for God encountering. And yawoda the 13th day of October 2022. Yeah, caught in kakra. Eradi wadi yebetwa na odi yebewie. We see a friend of a pistol pra Emmanuel. Say good morning. Samson are running GH and so are joining in or chair. Say good morning. Or wahini akwesi champon kwache and so are joining in Pedroa and so ewe Kumasi Tano so Kesbin Junction. Ajua Roberta, Mrs. OKFM, we are joining live stream, you know. Also, the voice is clear and loud today. Kotokume your payout. Yeah, that's it. Good morning to you, Ajua. Bibi Aboko, yeah. And he been so kasatse. And of course, also to me joining the live stream, you know, on Facebook, YouTube. Alternatively, you to me joining our Mema Rimfi as we say so Ghana, so outside Ghana. You're making it possible. So www.AHENKANFMonline.com. I tune in more than Ghana Zeno Radio app, Ghana Waves app,
Ni nyina wo Google Play Store and I say App Store. Ko download it, then you search for AHENKAN933FM. Baby, I want to be able to meet you. Live stream on my personal Facebook. De Kotoku Mayor. De Kotoku Mayor. Maybe then ye DE, then Kotoku Mayor. Yes, streaming live. I will so over to me joining with your comments, your thoughts, your sentiments. As we make progress, we will read it to the hearing of the whole wide world. Daniel Addison Mwanda. Or say hello. Yeah, that's Sibibri Daniel. Joa Roberta. Or see Nyamia Dumti Bibia, you're fine. Eastern Morning Voice. Hey, ya Joabi Queen. Yatia Simia Queen and him. And ya water. Said ya munimono. Or be way oba. The way ye fring kwasumo. Steve O, ever better na say. Or no so joining or say good morning. Zize Joshua. Or say good morning. Or say then good work AHENKAN workers. You do all. Yeah, that's it, baby. Zize Joshua. Hey, mono no. Me pacho o join ya na wa report it. Na yen so ye di udin atudwa. So atiase eh. Report wo ho. Ira de wa why me o dishi. And I no pain so enkoma ya tena se ya yebedi no edoso pa. Joshua Yedasi also watching live from a year at Chim Abenasi. Yedasi Zizel Joshua aka USA. Hey, oh no. We see a friend Emmanuel Kwejokumi. I say hello, good morning, Obuoba. I hope everything is well. Oh, Nyamia do me ho ding me chen puruje. Come on. Wow, Obuoba. Baba. Eradia wo yen na ya this year. We ba chawa fast dan koma udi AHENKAN kwa me ye bo wa jumpa hin Kofi Mensah ko bike kwa me Asante na Billy Man. I don't pay together. And yaba ye be some more. Edin nsesan ye Obuoba Ofori Amanfo de Kotoku Mayor Commander General en suroja bakwa yaka. What's a one tia see I know the abe face. Oh my goodness. And I be din commodity of Ghana Revenue Authority. Me no ka say best 13 businesses. Omo ashatting down and I say omo lock no. Aden omo chese omo the VAT. And I say invoicing regime be the aba. Na nkrofobia omo adwene say omo person be migrate e free the usual one no eswako. Eye VAT and I say invoicing no. So and I don't pay you commodity I found say no credit bad ye. Sa VAT to say invoicing no. Dear bad ye na yetimi and as we always do, we will bring relevant people who matter. Now almost also the relevant answer said Yamaye devoid of politics. My friend this MPP no my did there no man so come baby never Nevada. Yaba Fred the resource personnel na yenu omo abonkomo ene e dia fasa topic no ehon afei ene yebesan ahwe odum se galamsey fight no nso gusu ekoso na me no ka sei yade a empanimfo bi atwonti lawyers
from the NPP omu defending nti ama ebi no nso ka say MPP lawyers defended the NHS or queen ebe den pa o but anope yen so de ye pese ye twen adwen koso ne say adenti na yen Ghana fo nyina no instead of us say ye be blemu na ye hwe hwan na odi asem ne de ama hwan na hwan na wo ka de ama hwan no adenti na brofo kase me say yam finding ways to impress upon the state on whom the burden of proof lies to put up a good prosecution rather than say ye nyina ye de ani to na hwan na we defending hwan na hwan na we defending hwan no or minor do we have evidences to buttress on our claims and I say ye ni bi e wo say ena no pay ye hwe na ye di no mu enkomo ye bedi afia na ya woda nkomo bebre no awo ho ya woda de munum say ya na ye wall packed all for you ya be ma kwan na so abuma beto nkra na afia de aka nyina de akekan ka ho de ama ho enti ya no ate ase say ya woda show na no dene oni amachi o na so mini kwa sumubium me ba choma me fa wiem obran sem fa na fe yanko nyame asem no so but before we do that we say your friend Koko Wuraba ono so join yen Koko Wuraba hey odin so Zize Joshua ububa me nso metebe no ye de number ne betu dwa no apeke no abaso bi ti ewi mo brensem se ne besi akwa na da mu ni nyina enie o kire sa no pai ensuo no ade a apetepeti nti aya obosu apetepeti wapue ma ntemo me ya hodo kakra abo hakra yenso ya experience bia ebo no asisi pa o kire se be koso ayi sa na yakua anim no ewiem beti ama awia no abo kakra awia ne bo kakra no ensuo no besan amunumu na fei anwumre bremu no ensuo no agugugu kakra eni nti ya na wa hye ne nso e de ama me ene awia ewu ewiem ebebo kakra sanso na ensuo ewu wiem ebeto eya na wa hye ne nso e de ama me Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emam ate e de ba ahenkan 93.3 FM yanko nyame asem no so na fe yamfa nyame asem no mfa ma Andra me catch now say ne ye be hwe eye First Kings And I make a tell you back in kind First Kings chapter 18 the verse 46. And untiene I was here the twaso. Remember say we are still talking about the topic. I had to ding say God saves his anointed. Unyankopon de yasra ne ngono oje no. Si nyankopon wo sra wo so a oje wo. Nyankopon wo sra wo so a oyi wo du fre ne mguasiem. Nyankopon wo sra wo so a oye niema papa e de mawo nyankopon wo sra e wo so a ka kwanhia ose wo metika mu ka na de mi akwa akohwe ho ene sa nioma no ni nyina ebe a thing of the past nyankopon wo sra wo so a e de wo ye niema akese e hye wani munyam nyankopon wo sra wo so a e ma wo so de wo firi animguase akonwa so e de wo kɔ animunyam akonwa so and in First Kings chapter 18 the verse 43 ene ye jibre na abo awuram na yesua kakra na fe bre ne so ya ma sports abeto aso omo bre nso ye nti yedi nyame asem e ma First Kings chapter 18 the verse 43 yenkinkan and said to his servant, go up now
look toward the sea, and he went up and looked and said, there is nothing. And he said, go again 7 times. 44. And it came to pass at the 7th time that he said, behold, there arise a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, go up, say unto Ahab, prepare thy chariot and get thee down, that the rain stop thee not. Verse 45. And it came to pass in the meanwhile that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain, and Ahab rode and went to Jezreel. 46. And the hand of the Lord was upon Elijah, and he gathered up his loins and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. And the hand of the Lord was on Elijah. And the hand of the Lord was on Elijah. And the hand of the Lord, baby, I bet the Spirit of God. We are talking about the anointing of God. And the hand of the Lord was on Elijah, and he gathered up his loins and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Hallelujah. We are still talking about the anointing of God. Nyankopon engosra. Okay, nkan Bible na baby bia ye be nkan Bible no. Na ye be hunu se Nyankopon sa nyame honhom nyame ngosra ewo obi so no. Sa onipa na Nyankopon ngosra wone so no. Awurade de ne yensenkyene kopem bra ebi onipa de be ya asoden bi na Nyankopon ne ngosra no afiri ne so. Eni to nkan Bible na Saul Bible mayeti asese Nyankopon ka kire Samuel say onfa ne horn na onfilisa ne horn no with oil na onko Saul honomo na onko bless no onfa ne ngosra nko to ne so na wokenkan Bible say kopimo bra na Nyankopon ngosra wo Saul so a na onyanya asoden no na Saul awurade de ne yensenkyerene ewo kura na odi so hene no emu abra Nyankopon ngosra Nyankopon sa efiri Saul so no afa nioma o sha asese wo ye nyina na enya papa eniema o sha asese wo ye nyina na enya den na enya papa. Inti Bible say na awurade nsa ba Elisha so awurade nsa ba ne so ne nye say ne nsa literally ne nsa ne hand ene ba ne so no awurade ngosra e ba Elijah eso na awurade nsa ba Elia eso na obo na bosuo tu mirika di Ahab enim di koduru say wore shine eye Israel awurade nsa ba ne so no oye kandinin and inti say we leader krana you need the anointing of God before you can lead. Say Nyankopon wosra ni so ntumi nya kandinin, because sometimes the subject will be bombarding you with unnecessary and relevant things but say who lose focus pe asemato before you be able to lead your people, before you be able to lead a multitude, a group, now achieve success, you need the anointing of God. And on the book of Psalms 51 verse 12 ekopim 13 and so I will say you need the anointing of God as a servant of God to preach the gospel. Say Nyankopon wosra ma so a oye osofo oye nyamedifo oye nsempakani uhunu no korakora wonka ukotena so dem ho no mo a ene yenima sori bi a osofo ekoprichi a ne church members no
emumuna omo prepare message ni de ma no church members no leaders na you on the board of trustee no osofo we na was okoka ho asem no osofo no age na wakwa akopirichi. Why? Because board of trustee no bebre no a omo wa ban mu corruption ni sa na ma na omo ye bi, and until they won't allow the pastor to preach and rebuke them. But anopai se wobetumi aye kandini na wo kandie ye no adi mu a uhie Nyankopon wosra. Say who desire to be a leader of any association, any group, pray for the anointing of God. Why? Because Bible say Nyankopon wosra eba Elia eso ema otumi edi Jezreel fo no anim edwom wura kuronum kurobemu animonyam kuronimu into a software before you be able to lead your people to their destination. No, you need the anointing of God. Uhie Nyankopon enwosra. And now David transe na asem o kan say afei na mahunu se obi biara Nyankopon wosra wone so no sa onipa no okasa nyamitie se Nyankopon wosra wo so osofo o bompa ya wonye pieko bebreu sa wonye awurade kasa the heavens will listen. Sanse David say afei na mahunu se awurade tie de wasra ne ngo na wo boa no okasa wotie osre bibia firi Nyankopon ho no ma wotie no anopa yi se bibi na wobebo ho mpa ya nyamedifo okandinin in any fears of abrabo no baby a wo leadi ebia you are a politician ebia na we are leader in the vineyard of God ebia na you are leader in your community ebia na you are leader in the country baby bia we are leader no. Before we to me leading we lead ye no, you need the anointing of God. You need it. And into working can Bible na First Kings na making can dia ma wono e ba sa na wo se omanfo wo kronum no boaboa won ho na okoshen krofufro emu na Bible say Onyankopon ensa eba Elia so. Onyankopon nsa na medical catcher said the hand of God is not just the hand we all know or see. The spirit, the anointing of God, and a ban so. Into a say, na Nyankopon wosra ban so no, afei osori na obona boswo edi domino anim. Awurade wosra beba wo so na obesoro beba wo boswo edi abusua anim. God know why a ode wo ba abusua anim. Entimen tena senka se adenti ne ya mfama nkoto abusua AOB mu Nyankopon nim die ntia Nyankopon pese ne nwosra ba wo so na wo bo waboso na wo sori di abusua nanim edom ko bo sha asase nim abusua no ebia na ye wo asem kan bi there has been a spoken word that affect family no awurade de wo baaye se de be ya ne nwosra be ba wo so na wo be bo waboso na wa sori say nia ekoso abusua nim na enye. I will speak against it. I will pray. Me bompire say no. Fasha utrim say this is what I will do. And therefore you need the anointing of God. You need it. Na ewuradeng saba Elias so. Na obo na boswo. Okandini who hear the anointing of God. And this I want to mean can no kra nchire nipa. So person you onokwafo a uhia Nyankopon wosra enye sa ntimi nka nokore yenye Ghana ha na ye wono ye wadwo so be ka nokore kombekun because o ka nokore a ubenya atamfo bebre o ka nokore a wo adamfo pa because of say wa ka nokore ni ntino obetumi wa ya aka ekombede wo Ghana ha o yo nokwafo a politician bi ampe wadamfo omuso na sika no wo mo ho enti kombekun eni na bebre ensamchofo bebre no betra no nka no kre no ye se ni ohia ono abo behe no. You need the anointing of God to be able to speak the truth to leadership. In the Bible say Elia awurade nsa ba ne so mamo ati asese awurade nsa ne nwosra Nyankopon nwosra ba ne so no afei ekenyan no sa wo se me di dom anim do mkọ sha asase so osori ye ebo na boso na wo de dom no ekọ eye Jezreel kuro no emu ena no pay osofo nyame nwosra mra wo so nyame adom mra wo so na enom mwa wo ma wonye onokwafo
kano kra wo ba bibia wo na Awurade be hyira wo. The anointing of God. Say we nipa so a he saves his anointed. God saves his anointed. Awurade gye de wasra ne ngo. Awurade tie de wasra ne ngo. Nya wasra ne ngo bɔ mpa ya Awurade tie. Nya wasra ne ngo kasa Awurade tie. Bɔ mpa ya fa pe nyame ngo sra. Sanse ngo sra ne ba, you will do signs and wonders. Christ asumdwe nka ho. Na adom no so mfa ma wo. Eje Nyankopɔn oba Nyankopɔn no nkronkron Nyankopɔn no onkoso ankan ho ewe Yesu Kristo dinimu. Amen. Wala nyo wa akwatia ose ohwen live. Nyankopɔn enkan ho kwesi enumde like hey idin de ya mo de bi wo Facebook ho ose keep up the good work ye da se bebre ene mo amakaka ho amatwere ese e de aba no mo bere so ye bekenkan e de amamo. For now ye call into the world of sports. Na ye the sports no atwa so amamo. Abozeke Sports. Jagum. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Joshua Kwabena Ejenim. Oh, Obuoba Ofori Amanfo. Bibi aboko de. Bibi ay kama. Nenzo se una keka no timi se dem trodo. Sawa ho. Say baby a ye beko bia no ya leadership nketi bi wonu ma. Ya eni na wo ho no. Sa. Nti se wo fa sansem we bi na de bobra ya bibi akoye ni ma. Sa. Sa. Obi a leader. Obi a leader. What you say onye leader we adwumam kra leader wo fie. Obetimi aye o ma me mma panyin. Mimpo de ya me enya adwumam kra mpa asem. Cause me ma me mo eni me nuanum me na me leader wo. Ona ye panin. Yeah, me na me panin nti. Ya ho no mpa na ya meta akọ. And me nya nti say o ye leader nso a say who stand firm. Sa. Na ne baba bia either say eye ede ana say enye de. Eso timi contain ni nyina. Ba hu say ye ni pare ana always ni prepare so say ye betie de ede nko a. Da bia me tin so da. Ene de tin so da. Who say ne awu ye bia no. Either say eye papa ana say bia ye bone. Eye bone benya nkofo ma na support you. Papa so benya nkofo ma support you. Yes, nti enye say ubenya ntototo sa ekwan na wonamu no obekọ tin kon bo no ma chechi as efifie bo bu kef na ade endem from efie to adumam nti emuye sa na tie say you prepare your mind say ena ma sorry enwo se me di mitrim say me pa asem e de nko ana ate dabi ena ma sorry obi betimi aka asem bi a wotia one way a ebebubu kra I was me prepare my dream no me psyche me ho e de ma ntini me tepe enya me bibi hu bia but ye mpanimfo e no mo e wo Ghana ha no de bia o person ka wo betena ha ona boyade ona boyade no debi ye you say debi ade ya krampo ni say oyade pana say o kan dia enko I say o kan bibia to me say asebia ni nim say no enko I no de o kan sem papa na enko no sem de enko da bia no de ompe o mi say enra asema wo ke enra me nsaka document bi so that's here me nsaka document no a me hwehwehwehwe ni ma mu no document ne fa honorable Alexander Akwesi Akwa Achimdan MP nioma oye ne waye ne wa rolling out baby bi adru akakakra na wawie ni sa nioma no era me post here say per the document I am preview to no Achimdan MP obo ne homoden e de ama ne nkrofo emprempren ne de enema na oye no enkrofo mfo manim hu enso aba enya nso aba because eyen kakra nse ebi ne sa free senior high school yi sisi ya de Ghana fo nya hu so mfaso but ebe take time kakra Ghana fo be sha sisi ye hu so mfaso na me tro se enema MP ne ye no sisi ye ne nkrofo hu so mfaso kakra ombe hu so mfaso o se eno de enko you but nka me ko tro to ho nkobo nse na edidi na tem ana ka de bi opposite dia me cho ye no sometimes obo enya tem de die krampo
okay ade ye truth but din say amanfo be kan sa na asem ne tie yes be ku twan trokla to no so mom ade ye no kre da ho no man kofo so be kan say o kan no mom a anka me no kesen ka onkrofo screenshot de nam e de nam ebi mu churo ni ade e de nam eno mo edi watem but sa yesuban na e wo Ghana ha de nyewu say ade papa travel ade bonin kwa ne travel no enyewu enye e wo se yejai say say offense say otwa na say e bia nya u posting e duai e bia o de ko kire ona bo onya hwe so that here e bia ona bo beba o mu hoba so and onya na onya hwe na onya hwe so bet so o record e de ko ana say bia so otwa de ko na say e bia o hate ona bo too hard once na into onya no way na as onya favor as here yes favor chairman onza wo kasa na onza mitiu ebi na da no kwasi ada na siye onza yetimi ye no mo ekotokuro yas ambese de bia aba be bo mabaso bebo mabaso ade ndram ay Sunday mu yomo dey on say Sunday no on say am so lam see kan politicians so no me down sports stadium and I wo chairman so obi beye bibi ma wa so ma bonte me dana se kotoku peninu o ma bonte be dana se yakoka se wo so biye bibi ma wa bra bonte be dana se no amansa hu se oni pass mesi we ono de ene ya ti de bia ya ma bonte e mo so be ka ma dwen Sunday no yes obo typical Oboko raise a good question and that's a good topic. So we are the MOB one. If you need pem no better was it. So what I say if you Oboko wa muji scan if you need pem or non kasa see can odi fi or the faka from Hanum edeko. Sometimes when you lucky near the motor crane save. Na the free stadium na be seen wa ha. Fi onu ani pem na odi years adwuma no. So what I say. Nti free pem no bia better was forget na ko anim. Oh, but who say ye part of the world? That be nipa supposedly. Matthias here, you. Nia wo kan Matthias here. But chama unim say. But who say ye part of the world Ghana ha no. Say obi ya de ma wa ya or expect say obe kan che ne say medas. Nyami hira o. Medas na nya say bia o je de apomatare a she. Good. But emani hu ni say de me ye ma menwan yi aso nani. Enti wo chena kra no say mi kumi ho aya. Oyo obi a ukun ho ye adema no a eye eno ni odi ahenkan de na no wo ye no hu se kwame ye bo atimi kọ but o ma monsan ehun se adwuma na no odi ahenkan ye no as a team as a club ma dey mani so the issue is not only odi ahenkan yes eno odi ahenkan po me dey omo boa and typical chairman me kwamla bebam ye ko start free asene ye nanti free asene a create awareness kotoku ebe qualify dey ba premier no ye ko start free asene chairman ye nanti ya create awareness a ko for da kromunia ye wi abedu fie po ka management ba ko kran frame so obrempon de obeye man ye ni so besine but once we okwa omro mbu afuo ba wo so la wo si en kanche politicians omro mbe yoda sports no politician no se bi on so enti onim enya wo nko ampokura no mo na wasi yes the whole we say incentive for okromu a obo me ba sometimes one aya me take say issue bi si a aya me taking the other angle na me ba so what you say you see oda sports stadium for who Yesi ediama achim dane. Okay, but let me put it this way. Kotokuman. Friends, odanfo ni kotokuman ene mo a yetiefo nyina no. Abomabaso. Because but say stadium na mate dia wo ba bia wo free ba no mate ase. Yesi diama kotokuman. Park ni nye kotoku royals. Team na edu critical. Say omuntim bo anya na ma free ha. O ma free ha. Enti team no tio. Team ni a private person bi dia. And this any other no hia mo a wo ba ye ho. Good. Na mi shira ho kana ka me be ba. Team ni a private person bi. Yes. Park ni dia Matthias here. Ye si dia makotokuman fine. No qualms about it. But adentina kotoku team wura no. Ohia mo a oba yen ho say ne personal ayanambwa team say wo wiase nyina nipa ba ko dia but wo hia mo a ko nipa ho that's obi ade wo typically me tia say me hia mo a medima ba ba yes it is wo say come on wo hia mo a na wa ba me ho a wo say ya wo personal thing there na yenyi park ni nsi nchen so that here but wo individual na wo hia mo a no a wo hunu say me hia mo a ma me nko e bia Raymond ho
maba Raymond hono Raymond aboa me no e was say me san kai say me san fa sa kwan na so enko ka thank you to Raymond. But what if someone can't thank you? Oh, you boni aye. I was say what tina bi uhia mo a. Me hwe mani mu. Etro dance post dem enwe ne se no. No so that I am best idea dance post dem Batako to Guru House. But dance post dem a thing on its own. And I make us a me Guru House. The me kai ma separate no. Park no. Me kwa minimum di enti akotoku Royals for no. Omo de come a contract. Dey enti no the park no come a contract. Park no mo dia. Because they want to use it. Enti no. If you want to use it, it means you have all the resources. Or if I want to cancel quadrifo order. And in the first place, the engine of the command contract. Park no modia. Park no modia. It's the engine of the command contract. For a long while, make my gas park no create new. And I make there be a new rasa. I dey better that way new. No. Maybe some. No, maybe we should bear witness say. We should bear witness say. If some Kenya club we are, na God that's supposed to get be intimi kakra mbodi. And I make us say, nia wo kanu menyi wachini o. Park no so se nyomo dia. Eye kotoku mai dia. Enti die enti kotoku Royals management na de park no kokma contract. Because some person use at the end the one ma say and some person use that's one na come contract. Fine. O person will use you. And I dey come contract. So see ya de na ye. Na anwene ne se da ho no. Contract no momon sam chofu e munim mu bi. Munim the content of the contract. Obi enim bi. Inti die inti na eduru ba bi a mo ton sa free nyina se ye meboa mo no monye. Masa, it is time Kotoku management no oma mess up. Let them know. Yes, oma mess up. Good. Ye toto team sa o. Ade team no say hankwa na ebehunu bi. Adwuma na adwuma na wo ho no asema de wo ya mo mfa kwan papa ne so. Ayampia nko no mtutu form Kotoku management. Fa kwan papa no so ne ye. Men ko fa sebu akwan na ekobu kam wi a na masa chairman me say obobo qualification wi ekura no se bi o mo supporters kro mu kom ho a ebi no kon kan ko mu nya agonya se o mo komiti ma bon cha me do ma se Kotoku Royals o management team mo kan kire o mo pein so o ma mess up ye manage team sa ye manage team sa de ye manage choba o mo kan kire o ye manage team sa de ye manage choba when a serious venture amu tv tro no mu tv kura bom dem group bi akotu me kwa de no kura de yo mo personal ya me de no yo personal way. Yes, so that say but the moment we branded team ni say Kotoku mind dia so that say it is a wonye obi a we smart pa or the word Kotoku no e be wiawo enye so de be wiawo or de be winiu. So that's here. Oh, we knew we na fe duru baby a tell say me private venture o. So that's here. Oh, no. Each team. Sana koso. Bisa won say edienti na nkrofo nyina they all came together and they were supporting massively because of the name Kotoku Royals. Yes. And because of say also we and for a typical example because of a name Accra to folk do not support it. But system no kase nipa ba ko dia. Nia me kan unya ntemase o. Me set a typical example. To say Kotoku dia na bi. Clubs say we are seeing nyina. Including offense and yes traditional clubs. Individual. But individual no so kire ni so. Yes, and no munya moa no. Good. Obuoba House of Folk. And individual me ba o individual no so. Omo be kire explicitly say, oh, your team ni individual. But ebia ye kwa animu no wo aba be boa yen no wo de ebia 1 CD be boa yen obenya 2 CD ntina House of Folk ebia shells no oh ebia ye hia obi amu a mo de ye hia ne se mo support ye ko bo bia na mo ntaya achi mo my fans on to be ma me kan jam say me mra me support so akeke wait for what you should be able to tell me why I should come and support you. Say sika sem na wo hia kire me de ncha me fa sika me support o oh ebia for 1 CD be support to me ubenya 2 CD and obenya 1 CD on kire hwe ade no so minimum say a private person dia na why no or sorry a obenya na just okubu ne pagu dentu Obuoba asema me no ye unim enti se Kotoku Royals no ohia moa omfa paper meto ho don kan kire yen say ebia say na team direction person kunya udi we be wa me so ubenya say na fu obi e no mo a oya investor obeko invest here oya ankunam na se dia sande ko e ma wa e ka cho say fa asande ko bobuku no fa na yamaye e ka ba e wo dia mfa so ba fa mfa so ba fa
say yetena say any ya documented dia wo kan ana ye de ya no na kan sa ya be to paper so ya de be to paper so ya de be show sa seje ya de to paper so ana na nti we mu de no mo ni obi atena say nkrata asem bi abam kwamna Obuoba na asem na Obuoba kan he asatena me no kan say supporters kura nim enhyehyɛ kura omudibo league no the people should know the direction awoko omunim say as here oti hayi odi a nkan chiro direction of person odi ni radio ni ko nti wo betena bia wo make sure say wo ye adwuma within ono ne directions no but corrections what directions and when omni supporters in terms of say okay almost say investor be invest here we get that in terms of to say so because your own team no all club no Kwabena you for say house of folk team Obuoba house of folk team Baba Africa management no the plans ekoto supporters and say plans because e pese ekoni enti supporters ni ya we by way kotoku management credit team no kura ko kekosugwa no supporters go nim direction team ni ko frefre kobo omunim Kwabena omunim omu qualify then sisia no uso obi mu na ya muntie and that's supposed to ya nya we move team no from down to Cape Coast it's so only supporters transfer baby one mo transfer na mo kan se bi nuanu ya team ni ko Cape Coast me ba about meetings be na supporters no anya so obetimi afre supporters no ye wo so mo leaders wo ya locate o ma omo club no flare fence conference supporters ni buy the American say se CA no a ade no wo ho no Kotoku Royals no a private business so at ase and a private business because of say Ghana for any je ball hunti and ama ye nyina ye overlook say eye obi individual bi dia but you who say eye Kotoku man dia because of the name Kotoku na e da so no so at ase and ama bebre no a support odi mi say e bi no support kra omu nim se Kotoku no ye ankrankra bi dia but by virtue of a din Kotoku ninti no ofo say e Kotoku man na edia so what I say and ninti no obi di akire but the last time e be kan wa ha say Kotoku Royals team no obi an ne wo moka for support football club meba obi an ne wo moka for support enti so omo per supporter e was say omo ne supporters na yonkofa very nice na mo kira omo say ebia season we no ayewo mu no baby e pese ye fani ye pese ye pese ye b ye pese ye c okay and then we will buy into your idea supporter crowd den ka won fani ni agro yes okro no because you need him mo qualify we man na o ma say o wini a o be supporter o wini no wunya sika o ma ni bid ni good you only give them joy, emotional joy. Yes. Makama hada. Yes. Say supporter on benefit financially. Ono kro be hwebo osan boka. Osantua. Osan kra de life too danger. Ebi na kwesi wo because ofaka no oba park so a bibia betumi asi. Enti wo supporter kra den kan fa ni agro. Yeah. So that's here. Okro no. Because unya sika wo wiase nyina, o ma de bi ni. O pa wow your own discretion about say bia supporters no mama ye to party amamo. But I no cry ebeba dodo sen but wo no mu wini bia sika na ba mo nchen ono na ni je asa inte wasa wo kira no direction eno ye 1 2 say we have financial support e wasa wo de nkrata to ho because businessman bia no one mo o sorry ya say mi wo sika enti me ko boa Kotoku Royals 50,000 sa keke no okoni ba bi I just saw a politician or a cromfo. But a businessman pan and need that one more. Only 50,000 farmer may do a cheap. Say J Fako. Now we are thank you, Kra one can. No one saw baby, no one saw swabium the abro. Good. I then meeting in Sweden. One. And I thank you as any supporters na semono. I'm sure say if Kotoku want to communicate with the supporters, you will leaders of supporters. And omo qualify we any through a stadium rebuilding near the adeno omo friends sem 12 nyina ama yen sem 12 aye wo offense fraternity anumina echo ye I saw some supporters omo mpanifo bi nso a omo ebaye a club ni omo di nkomo from there omo release statement Eddie Babontin officially from the club ASU club no official letterhead Eddie the supporters any omo mbabua nyina ase yes
enti wo de wo so ma domase abo enti meba o ma domase a enti bebrebe ni say pede kwamena kan no asan ba ni firi he abo pede kwamena kan no team ni qualify 28 June on the 9th August and asem na kwabre kan no eno kra after say enkofo after say fire wom enkofo be fire wom say fire radio someone nase aya biem enema bo biem me ba what fire wom no abada as is so problem enti Obuoba enti so waka waka yewo waka odi later bo abada as ya yewo masremaje aseda de ombe ye ne ye nia yasraje but omo ankasa mfiri omo pem akwese wa ye bone we akwese wa ye bone tie akwese wa ye bone enkofo so wa ye bone pacho osa wose me pacho wa ma pacho bi no mo be ye ye nyesa that na conference ni baso no ye nyesa na guest bia no me say ma fire nti sa de be pacho o na say no be ka tire o omo tenase e de omo ensise de tuda about the supporters about our stadium no omo ye de babia ejo omo da ase no regional minister share omo bo say obeboa omo na me aye stadium no omo kwampo regional minister omo hunu no omo kwampo regional minister ezo nwu say odan sports stadium na so bua Kotokuruas odan sports stadium nya Kotokuruas dia enti so so babua come babua na e ho to mo sports time na so aso Dabi monya munko politicians a shebo so mba beboa Kotokuruas team no odan sports stadium nya ne dia menu ka say so omo bo games na say school focus on be ye offense sports or park ne so a on be ye team ni nyere omo dia ayi park ni nyom dia park ni nyom dia obi anye wati ni o park ni aban dia na me ba ena aban so be ya de ama wa ye mpa ne chew Ghana ha no mo no na bebrenu a omo ni mo right enti no sa aban be ye nsu ma aban ye pa chew be ye nsu no catch ni pain se wunsu ase o me ye ma so that is here ye mpa chew aban adwuma ho but the issue is ye Ghana ha na ye wo no ye wo uyi constitution ni si nchen a ye de amamna ni amane na ebu oman no meti ha mi ntumi nsore preko pese mekeka na adwene de akire pani bi ebia na ne meka no kra no kro but ubenya obi Africa to so ne okeka no kra but ne pani nkasa saa so that here eno wo ho regional minister aba na teams dodo sen eno mo bobo omunya regional minister ma na behwe intense simple na wo regional minister aba na eduru aseda matna kam momo nsamchofo a momo odan ha pambuka no ya mua obia omo de ye den momo nsamchofo a mo odan ha ye frem for program 50 Ghana no mo de mamo na enkranfo no ya ma omo 1005 ene ne keka ho all right enti o ma ya de enye mo nkan kire omo na mo nye biem obi ye bi bo be blabonte be dana se eno ne kan asem na amonye biem be pem na regional minister kwa ma frɛ no be pem ne me point am pese me create ni say o point no wo pese wo create but atonsuom ada na atonsuom be stadium le betwa kan say aban say sisi emprempre oni ska omeye enti o nyanto ho when e be ha no una wo pe game una wo pe ball na be boss aban begas na aban gas on timinya on timi fati ni fianko bo be tenu dia aban begas ntina be me kan nyina ni say aban gas onya edu ahụ chere time or dance post anye and where you free ha and why team no free because team ni ene dia yes which even edu time bi nso akumase no so next no nya ready no o team from the back say you ready no buy nia who defend ni indefendable untimi defend okay so at as here okay Mati I understand the stance I was taking no matter was here but unimu pass the ye kan and okra ne ye kan but yemi ensa nyina adwene entumi nko ba bi ba kwa at the same time into stance na wa taking na ye say anopai wada ne PR ediama kotokufo eye nda ne PR fama kotoku nyame pese me kan na ne say Mr. Tim ka so opoku asany time de ekọ eboa kotokuru ya even say we before qualification in crampo omu wi yom ka so omu pese supporters ne kabom no mji opoku was part no kan no ransom ye yin omu koy so at ase and who ya sad no for who
to build a stadium. Me boy. And me person me just say Kotoku Manfo ehun na adwuma na waye no. Enti wonya akire di. Enti now when be das no omo me some omo ayeso hu adwuma na waye no. Omo hu adwuma den a wabo. Kotoku. Simple. Kotoku ma ehunu ni oyeye. Enti meba. Kotoku ma ehunu ni opoku yeye. Enti se Kotoku Royals team no. Meda na se kura eye. Eno aye dia wo pese o kire no no. Oh yes sir, to build the stadium. The stadium ni ewie prepare for the ball also. Na say stadium ni ewie Kotoku Royals ball so I say school for be. Kotoku for no ball no dom sika mama bia di. So mama bi ni. Kotoku for no mo na sponsors asene yenkwaye. E fa say ma Jubilee Hospital. Me ba jo say no o problem bi e wa koma ho na open hospital ba ko e betimi aboa ko mwa na afi bibia ko yedi ama ode a. Eno ane Jubilee Hospital. Oba doctors be gina so 24/7 ahwe ma saa won yado wane nyina no enso atumi atu ayra. Ene no ebia person be da hospital na ye giw to ho na afi ehwe oye ya. Private room ho na ma betumi be da na bibia nso akofan e di amount. O pese o ye lab, o pese o check o blood group anase ne o blood type a ye laboratory kese a eno so ne betumi e di aboa na bibia akoye e di amount. Doctor chro edurama se kona kotona fasa ho yare a ye wo pharmacy kese a na se duro bi a o pato bia no benya bi ato enso ewe yakache afi postnatal care and antenatal care ho edema emma o mafo afuru na afi emma na o ma wo wie no me pacho se wa wo wie na pese o check akola ni weight o pese o ene no uhu akola no kwampo ne duane be na odi a e betima ma ne na pomuden no etimi akon kan dia bepie mu o Jubilee Hospital akache afi bia surgery na pese o ye operation ene ne no o pese o ya theater kese o no betimi ed akomwa afi sanso o midwives ya teto ma ene no se omra so na se ne oba be wo a oba yebe hwew na fo nso timi awo afa ho afa oba yewia na san hwew yie na bibia akofan edi amount afi maternity hall enso honum afodo ni chiema na se ultrasound afi ECG scan no so de ma na mafo afuru no opese o check akora no krampo dam yem oyoba anaso ebema ebia prostate na achewo ene no opese o twa scan ehun se ne no na se ene pempen so akakodu a oba ye o scan ho no betimi twa kama na bibia nso akofan edi amount yade bi achewo na wo no ofele anase usro sebu yusu ho ede ache nipa ine no kan wasema ache nipa ye be chena no na eda baabi bra na bepiem yakache ye kan so unity no ho no ma na se problem bia e ha wadwen no obetimi ede aba na vie bobo ho adwendwen ho na bibia akoye ede amao e bia wo no wani na etete wa bra na vie ma grasses na hye na vie wonso timi hu kenkan na bibia enkofan emfa emma ine no efiara na pa bia ya dia nkyerɛkyerɛ ekɔ ede ma diabetes na hypertension for no tisa yarewai sebi achewa fo ni chemo Jubilee Hospital na fiyemboa na fido ni chima encheche sefata induane a undi ndura onoma betimi aboa masa yerwa no so no etimi aba fom no yemfa ema no bibia enkofan emfa ema canteen so wo honom edema obi bia opa aduane ato aduane bia opa to bia no oba banye bi no ato na bibia koye e de ma afokita insurance na de eba so dia tumuda yebeje na afi asanso ahwe yie na bibia koye de ma ohwe kira kwan a odna aboabu road no so amantra bridge ne so honom ena obehu ye fe number yi na afi nkoma ka we na onim penfo indi number 0244575799 0244575799 and 0241784645 afa Golden City Pub nyame adama 29 kecheba na kecheba ne de nya isi ekudi asa na yekudi no oba na dodofo aba enti 29 yenhye Golden City Pub keche no magigye ni oba so ladies no mon dress kama boys no mon dress kama na fe yenkohia keche all black oba dress kama yenko Akim State University ekire ho eho na be hu Golden City Pub enti 29 yeni ba bia ko say Golden City Pub eho ne yekohia keche kwa na update bo wa yebeko we kakra bi yade sports ni na no e dai kasa the UEFA Champions League na match day 4 e ba so ma mi dwangum ma na fe yen soro so na captain in the morning and twas na say na results na enra ekoye ye Napoli etna sechi Ayas eboneka ne mu enan ama Ayas etimeti kanu bako na se Heavy Lozano mu nyina etimi enya goal ma Napoli ama enra na se Muhammad Kudus we enya goal Abrantia ne Steven Begwemo enso etimi enya goal ma Ayas afi Atletico Madrid so tena fi ne Club Brugge ekote Gobia Anto Obia Chinemo Bayer Leverkusen na transfer FC Porto etene boneka ne miensa ama Bayer Leverkusen
Leverkusen almost omentimi ante Rangers ato twede kane nanso Liverpool bounce back bomb kanem enso 7 Rangers omutimi ate kane back Roberto Firmino Barbosa 2 goals sanso na Abdul Chema Brandt and Darwin Nunes enya goal Mohamed Salah 3 goals na heavy Elliott esane goal back epeso Liverpool kane 70 Rangers etimete kane back Barca enso atenase oni Inter ekotiye sa game no ko 3-3 Ousmane Dembele enya goal ma Barca na fe Robert Lewandowski enso enya 2 goals na ma Barca afi Nicolo Barrera Lautaro Martinez na fe Ruben Gosens wo mi amran tomo som jom na so eti sa ka miensa no ma Inter Victoria Present etenase ma Bayern Munich etene bonekanim 9 ma Victoria Present umutimi eti kanu minu Sadio Mane afi Thomas Muller ene Lenon Goretzka wo mi amran tia ombo 4 goals no ma Bayer Tottenham was bet na sema Eintracht Frankfurt ene omde win tam so no Tottenham echi omo mekani miensa Eintracht Frankfurt umutimi eti kanu minu Son Heung-min 2 goals na fi Harry Kane enso go no bako epeso Sporting CP enso transfer Portugal ama Olympic Marseille chini bonekani menu a Sporting CP omonso omantimi anti Matteo Guendouzi former Arsenal player no enya Goldman Marseille na fi Alexis Sanchez another former Arsenal player enso enya Goldman Marseille wey UEFA Champions League match day 4 results a epifum eba akwamena kwa Masters and Europa League no big games ebeban AEK Lameka ebeton sada for Fenerbahce afi Rebetis any Roma edibebom Bodo any Arsenal Bayantam so Dynamo Kiev eton sada first star Renier afi Feyenoord any Midtjylland edibayantam so Samson 90s any Freiburg edibebom Karabakh eton sada for Olympiacos Samson Royal Union eton sada first Sporting Braga afi Ferran Barros Bobokono eton sada for Red Star Belgrade Uremo Bianco Celesti SS Lazio eton sada Stormgrass afi Rugret eton sada for AJK Manchester United ni Omonia Nicosia PSV any FC Zurich at the Bantam so Real Sociedad any FC Sheriff afi Transport eton sada for Monaco and afi Union Berlin eton sada for Mamu FF yeko yeko ya konanka issue bu on ma me buy na kenya kotoku kram ya nko bebri na ka issue bu on na ka pese me no we discuss issue ba sisi ano kotoku we na beji ni nyina nche china se me ba kotoku die no so say kama eno so ye kan ye kama obo Sunday utim ni bo meeting ba aso folk me say me meeting bia maza nyame adme ne nkrofo ne beba ready ba makofo ne beba meeting bia me meeting bia and as mo bo friend match mo che gap soccer academy show me meeting bia on this same issue no unim say mo player free ban here me meeting bia wo so mo dey player meeting a free ban here up 100 million a month age ono ne ya dabo akola no also peden 100 million a month almost $10,000 ana yes as of folk say adwuma obo no okay reporter ban say everyone na FIFA release statement say amai na omo eko offense World Cup ni nyina afie kata World Cup no World Cup sika wom okay $200 million eno me dia shame eno da be no ye offense eno okay $200 million $209 million $200 million $209 million na abomu chiremu a poku chema $200 million na na she ho no na she na me no fie $200 million na poku dia no nia Ghana benya okay nia $200 million no nia nation bia benya Ghana benya $200 million that be $209 million $209 million na amu chirema so be ka kutuku asem amu chirema eje li obehunu ni say the free ban here ekọ World Cup ni bi sika a day bi obenya no say $100 million ope ewo offense as a month no ti ya ni odi mirika be dabi o say your contract o ma control that way just enu happen na FIFA dey buy just in the year in fact kakra FIFA say ye fa player Kotoku Royals man ko bo World Cup ni bia a day bia $10,000 okay na ono no ma fa no afie no afie no wan hwe on betima fa squad in the next week na FSA beba afie no betima FIFA say each player you be fan e bi akofa player ba ko has ya fa player ba ko e Kotoku Royals ya fa player ba ko Kotoku
each day. $10,000. For the number of days, no more. Days, Is that $10,000? Not the bag and scheme. Almost 100 and something. Maybe What they 2 weeks? they say you see the night hat. Is that $1,000? 2 weeks back. Oh, yeah, because the girl has played about go. I couldn't 2 weeks. Oh, work up now. Say we just got a stadium. That's like a fast stadium. That's a stadium. No, say your money. Say. Ni awo de ba no o person just stadium ni nyekutuku fo ne dia enti be mo nka ho asem biem ya o person ka no ya go my be ko nim tu dabi mama mo ka ho asem biem dabi me dey FIFA say na me dey buy because you say asema yes o titi mu no me gidi ye say one fan show tirim so obebo wo nsem obebo wo park so na say wo park ni nya odia na wo tumi do wo pe e de koma contract e ma park ni nwene ne sia e wo se mo koma contract ni nyina kra san hold mu before Ghana mra o ba say park o say e bia na mo contact e bia national sponsor o contact hwan national sponsor authority for no masa o da bi say once omo na mo ye I mean so we omo park no so enti either say bia enya aban crampo a you have to national sports authority na nkasa nkasa hia deliverance say we dey call them dia any I say deliver ba go ansa na ba ko so omo nkasa omo hia deliverance enti na make can say player ba ko e ko world cup ni bi no ko di 2 weeks we dey film group stages na say o film crampo a almost square dey ba fie enya de kotoa and first the 23 players na echo but see FIFA say you bet me the nipa 26 squad and ako inti $140,000 14 days so odi nyansa kwan yes sports na wo dey buy ni nyina eye kwamna $114,000 and go follow by disco eye Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate e ba AHENKAN933FM Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate e ba AHENKAN933FM Radio Papa. Thank you.
Okay, yeah, that's Sibibri. Bananam. What's it wasum? Alright, teacher, wait. Yay! What's it wasum? Namanane. Kojonchi with that one. Bombing commode. Some 44 minutes into 7 a.m. The young faster than Coma sports team. Joshua Kwabena Janine. Sansona Ote Obrempong Opokuare. Now can't say to my Mommy, come on, now can't say to my Hey, you find me be mommy, find me be. Yes, I'm fine for fraud. Yes, I'm fine for fraud. What a song! Radio Papa, I'm Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Maakye, Ediba AHENKAN933FM. What that chinti wa me fan to aso ente sa me nko enyomu ne na mimu ene na mimu ewura di nyame me come on there with that chinti me ba to ye for that chinti fan to aso fama with that chinti thank you. Eyo bra kwentu efutuo ni adesuade a ye nyina ye de boy en ho bra and I no pay ni ye de nam ni bro focus mu no ye say stop telling people more than they need to know or hear. Stop telling people more than they need to know or hear. And I no pay the de nam eno no wo dachi enti stop telling people more than they need to know. Eya en semono enye ni nyina na wasa wo ka kire nkrofo saa o ebia na wa awariem awariem na wo mu no enwo se de ekoso awariem mu bia na mikunu oma misika sei mikunu kra oma misika hu mikunu oboro me no stop telling people more than they need to know enye nsem nyina na wo so mu hu no even se nyankopon hye bibia so wa brabo mu a enye social media so ne ye tena kan obi beton to mafoforo kra no akotwero my new cloth is coming obi be we are this that. Please stop telling people more than they need to know. Enye niema ni nyina afa wo ho. Ene wo se obi te. E wo so wo hunu se unya se wasesa ne ntoma wo. Enya wo na wo so okobo dawudo se wo besesa wo ntoma. Unya wasi dan foforo. Enya wo na wo so okobo dawudo se minia anasa abusuafo mi si dan foforo da bi. Enya nsam ni nyina na wo se wo keka kire nkrofo ene nti wo dat nti fa hye wutirim se eniema ni bi wo ho no ma ya emmo ho wa enkyire obia omani beba omo ho so no na pum ade na pie na aya dansedie e de ama
eye asafo ewurade nti anopa yi me nkasa mama sɛm nwa ye say jai say bibia na wo ka kire nkrofo sa wade ni mu ye sa wade ni mu nye sa adwuma ni mu ye sa adwuma ni mu nye na wo wa hyase wa no break ya pai na ne ta nye me pesa wo ti ase ne say baabia anwo ye sa baabia anwo ye nti jai say wo keka nsɛm bibiri kire nkrofo no ensɛm ni bi wo ho no mo amene e wo say nsɛm ni bi wo no ma wo mene ya de kokko si widam. So stop telling people more than they need to know. Ewurade nkan ho wo da chinti de ye de nam ene anopa yi eno no. Afi ahweyi nsɛm yɛmfa nto aso ne fa de bonkrata mebɔ so ne famre mo. Ena no pay no ode ba ye tiawa. And then everybody say if there is shooting, try the rules, do not panic. If there is shooting, try the rules, do not panic. Ebi ana baby I wanna kronfo abetwa hye brono ne so ene omo tututuo ten otipena oyem hyehyew da bi osesa woti etuo enka ahweyi nsem no mema oyem hyehyew mema wo ho popo yidin sanse se ya tutu a anka onte se etuo ni yedede ya tutu a unte sound bia ye kun a onte sound bia and nti wote se kuru baby a wo no potem ho na wo no ya beto ahyo mo so tutu atu a mema wo yam enhyehyew. Do not panic if there is shooting in wherever you think you are. If there is shooting, try the rules, do not panic. And ahweyi nsem we de eba ye no ebia na wote ka mu na kronfo nyakopon krama ne mpare but ahweyi nti ene de ho adesua de aba no ba bia wo bia tututuo bekoso se bia ye tututu age nipa ho sika ye tututu akunipa wote ya mema wo kumantu nyabotre na ete ba bia wote ne din ewrade be yi wafiri mu ahweyi nsem ene Dr. Kwesi Bani e de ba ye eno no de bon krata mo boso ne de to aso. We see a friend Kofi Ejekum Black Man also watching live at Pig Farm Accra. I don't pay a church at Pig Farm for you now. We see a friend Ebenezer Donko. I say, oh boy, good morning. Hope you doing good. Oh yes. The whole Denny. I am highly favored. Why? Me come on there. Me come on there. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba AHENKAN933FM.
Okay, Yanko for the one crack time about so far and to media in so far. I'll be to me joining in with your comment 0594841044 0594841044 the for the buy be na yet to me AHENKAN come at the amount a brand soon so yeah ma kwan no abemu ebi I've seen more messages you know Obuoba mo to me send about 3 times 4 times yedim ni oje brand so I be na yet me AHENKAN come at the amount but for now the bonkrata mo boso mpani for mama mache mpumbo de boko nzo nyame adom me ho ye pa nti ebre no already e kodada nti yemfa the bonkrata no embra yewie ne nkomo bi wo ho no mo a ne de ato aso okay anopono so about per minute aduonunum adeshimama yamamache mo makwa babiem edeba AHENKAN 93.3 FM so democrat na odwa abadwa so na ye de ba besomo na poso eno no na diameme de chassie eye wasaman insider de obokrata munsem na omanfo bekaya January bosom ne de to so aduonum ewo afia mu ena Ghana ye enkro no baako ya anti asempa ewo wasa ameche atoyamantemu ehono na krata efriba ene se apiate se ehyan yekuta jamframa etwam ena sabobo yakotwintwa ne namu simoto kotwintwa ne namu ri tam ena ejamframe ekotoi ma tese apiate krobia no ekodane na emu awrempa ekose no kra na asemasi yi ehonsima akwa epinsu ya bana eso besi adan ama womo ka adwamu na miken wasaman sada de obokrata dia base first batch womu be frasie woma womu dikan ye be frasie asisi ye betoto womu be start sidano a womu twam cement ne omale foundation ni biaba a wasaman sada de honsem abana no pin osofo be de kira ohwe Ghanaian sase ene obode ne paso eyonumnyafo George Mekuduka ono ena womafo de efofo no ainfumpo ainfumua ena de ato no so se oyonumnyafo onumnyafo George Mekuduka ayi fuma gudia yetu no kwan bone so ekoso dompem pipiase ayi pepesa dompem pepesa no ewo takwa insayem no onim hu bi eyono ena etu papese da onumnyafo George Mekuduka oye deputy minister ose da enyo no na etu sagalamse no ena wasaman insider enso de sasemi aba Food and Drugs Authority FDA chere say yewo sausage bi ewo Ghana no se di no eye ed sausage ana ed sausage na wo mu chema sa sausage no enye nti omanfo nya hweye pa ewo ho tu okoto sausage ya hwe ho yewo ba ku bi atwe no ed sausage womte ya hwe se eye no bia ento enya opa wasaman insider nensem de ba no pay eno no Ebusia de anko ko wakrata na ejuni swe de anko si revealing the truth na anko ko wakrata de abashe nim hanfoni a wetwa ba na chese takwa wakra na anene womusa so nipa mienu bi mu a womusu sa illegal mining galamse ya prisi ebetu ase no womu de afe na aba womu kwa hu ate womutu aposifo nsa so mumu na womsa so mumu ni yadroma kwa akotwere aban kukumu infisia poli edionu 20 years womu kono mkodemu enye dwumade emfa emu akwakrate ade ehonsem nyina susu etudwa na kwakrate susu diaba ene na takwa odi ehi papa wo hina wakaka yesane what's off for be the church ensase so no kura so galamse yi bi wotu bi kura na na mframam ese na busuye fie enipa bonifo bi akotwa jatumu ne bodyguard ba ko ya bruno foframa enya sam ketwa anatseko wakrate so ade abotemu abenifo bi na ekasa ese nsema wo hine ni ba betu dwa no enya ade anokuro bia ewomu enya ade anokuro bia ewomu se ayi
aban mu penifo ni bi a wobubobodi abo ni monyamfo mekudu kakra din kan ho no wose no kura bia anyim ko wakrate de ho sem ensusu atudwa wasofo sho my Ghana ye disua ho sensem so wonu so emfoni eda ha Dr. Yaw osai edichum ana wakasa wo kire se free SHS emu ensakraya hodro wose yehwe netimi kwaso se ne be ya edisuan sensem begina pampe afa ne ntuma pa efra no wade ho sem enyina so atudwo chem se eho kan wamo beche na ne wama hwe ama bibia so akonkan de anko ade ho sem atudwa na anko ade aba NDC Communications team mpelifoni bi anatse wamo kasa wamo so ani abriye papa afie wom ya wapanima abosome ne de toso edunson wamo koshia na ne wama kwoto aba wamo womani abrese National Communications Officer Emma NDC amanyuko di brand wamo kwa preso akwatam so wamo ni ye rasami jemfi kwa face ne ne ba kumfoni ada hase ya kwa wakrate ade ne ho sem nyina da tudwanti ene anupe de anko ade a wote baye eno no dem de toso aye the business analyst na sanu no kasafa ejodi umpa eno no de oso afọhwe Ghana yesika semzufoni atuanum sei odumnyafo Ken Ofori Atano wo matwe sei oman nyamiadum kanga kakaya peja 1.8 billion Ghana cedis eno no yenya free tables ene yenya free treasure bills no mutwa no short FNT bills ene mu ne yenya free ti onyambo afiada wo mbedi hu dwuma the business analyst ene de sama newi aba ene anopei sanso ana krate bo amane se GJA Ghana ezemjofo ni na meka bi Janua kan bi Obuoba kan bi Kobike kan bi Ghana ezemjofo ni na ye president edi atuja se ai esikasema atapia oman aban ni abro pese esan gina ne naso no oso wombe boa pa de wombe ye bia woma eyo masede ne de keka no ezemjofo ye be bohona nipa kono aye na sede se de be ya esikasema atapia no ye nebe boa ameleja na so ye de be de aboa no na Ghana is underproducing engineers ora Dr. Yaw osei edutum ayo so for hwe Ghana ehumasuan so na ekasa asem Food and Drugs Authority san bokoko se sausage ni bi won ma asei ba ko egg sausage ose no enye ti ya ne ayahwe ye nya no nko ebi awe akwakọ esan ba ko zutem ene wa ni asekura no ti ukoto sausage ya ha wani ye pa na yahwe ye the business analyst Democrata Abusia ya tuaso na Ghanaian Times most authoritative newspaper ne so na edwi na Ghanaian Times ko wakrata de abashe nim hase ya Attorney General Yera Godfred Yeboadame ni mfoni da haka makama ene na no Aisha wan koko pie mu wo court ya tutu ye nia Godfred Yeboadame na gina wo yo obetie mu sembi and am so kwama yi captain retired the father 32 judge say case we so kete bonke so Attorney General Babe PM court case was wo ban wo ma we de oba be yeden na openini kasa wa ha Yera Godfred Yeboadame an wo kire mu se efiti 2017 di ba be sine ene galamsefo ayede wo mo akogye wo mo twira ban kukumu a chese ye twi wo maso no wo mo eye mako wo ha ene adionwatwe enson 187 at wo mo twira ban kukumu atem wo mo eye djumadindin ye papa na wo kire mu se sankrofo nyina so ne epoya mantem na ne wo mutu galamse ne sabe so mu se nkokoa ane edo ma kwatwira ban kukumu efiti 2017 besi ene kwata fa toso miensa ewo Ghanaian Times ko wakrata emu na ko wakrata kro ya na tsawade aba ana ne emfoni bi da haka kama wa kyeresa National Service Scheme ane wo mo boabo wo mo niama no se ne be ya abosumi aye ba besimu wo bubu obosome ne de di kan pepepe wo mo hwe esa wo mo de National Service for no ebe kona ne wo makọ hwe wo mo service ase akwakoye adwuma empenifo kire mu se wo mo de nipa mako 115,240 ana wo mo kọ so akwakoye wo mo service ntino
wo ka ho bi aboaboa ho ahwa na edin ebeba montin wo de ka ho bi Ghanaian Times de ho sem etudwa. Okay, me da se ma me nkwa homa ne so mra na fe yen san to aso e wa ha ye ni Owura Godwin N Ama or your General Secretary, Ghana National Association of Small Scale Miners. Yere ne kwatwe nkomo opani wuti me nka an ka na fam suni Maakye. Hello? Eja Godwin wuti me nka. Okay, bibi aboko de. All right. Yeah, the radio say. Okay, anope ye ba won chen ya. Ye pese ye wadwen kire kakra. Wo hwe okun a ye suai e wo galamsey eso. Na yeguso a ye chichi nkrofo bi omo ye galamsey yi. Se di akwako bam ni se NPP lawyers ya omo abene omo nye nketenkete bi o akese e na omo atie simu omo defend allegedly illegal miners yi. Ye bisa se okon no mo amwo small scale miners mo hwa e okon a ye ko adi nkonim ana e okon a ye bi asa akeke. Yo, ye di ka me chechi po na mata dawase. Na se uhwe emremu a sabi obi obedi bone bia to we kum ni pampo a na allegations untumi money kwadu unless we go through the competent law jurisdiction na se obi so enyi atema ohia lawyer obedi defended enti say oye MPP ni so oye NDP ni so oye CPP ni no the issue is say obi ehia lawyer obedi defended na ufema the abanya enisu lawyer ejina na abanya wo so nkofo wo na bem lawyer eji obi a ni hu se eyade a eyeboni na nso uhwe senia nipadity of society na obi ka say all on moral grounds but who even determines what is morality? That was our issue. And for me the nipa no ahwe no also no be defending na and no say lawyer no defending no promote small illegal mining. Dana maybe me hunu. I see. Nipa ni promote illegal mining. But nipa no the profession as a lawyer as a radio station wo na the BAC na we appear ma company bi na ko kasa asem na net say asem na esi ya no ye ya na ana no do isa abomine. I don't think say ça. And the SC is a your family feel. You said the real issue. Now at the end of the day, no, you given your solutions, Papa, near the whole issue. Because that time we have a friend who never topical, near your head. Not been sure I said, and it's any money in an issue, but my Yaris of us. You know, say, and just see focus. Now, or more multitudes are attending now. Yeah, this will be the answer. Near share the substantive issues are face your man. Yes, you can pass, you know, the camp. Now, yet we are sustaining the fight against illegal mining. There was illegal mining and then a shot. Okay. A shot, all right. Now, now, community are busy baby. And the whether party A or party B or party C, as you would say, Project Ghana, any share, and taking out the camp boom, to set in a radio phones and drop for money now, my camp boom, my air. Yankasa way radio station A, B, C, D, it's a shared responsibility. And the Indian come boom, Yansha Pampa, Yebefa, Nayetimi, Etu Galanti Akibo. And Timmy, you become a okay, inti Yanina, the Yebeka boom, but said your one Kasawa concede say, looking at on moral grounds, I was a crabby sound, say, why I cry a bed determine. You been nipa be determine kakra because we are talking about Onipa not long ago na oye national chairman the ma party omo na omo ewa aban mu sisi a yes professionally no on to mre bia but ugidi say enye betrayal say na ebi ni mo ka no I don't make say I will not determine that because matter me as a lawyer want to frame me on an issue or a case. I can say yes, I can say no. Ultimately, now we can know Medina opportunity to get an expert advice on an issue. And now we can yes, so they promoting the professional. And at the end of the day, no, so say because we are party, former party chairman, and that's how it is.
And the choice of the person. And I make a say, me who don't be a wrong. And the society in the say, oh, and the still say, if an need be our society, Munti, and can them win, and say, oh, go to Kajimifan. What I think. But for me, I don't see anything wrong with it. I don't see anything wrong with it because issues that I see a canoe. When you are there, I see a pepper near who the Nuko. And I shall want to inquire. Yeah, you did not know. And inquire soon to be resolved the issues that are affecting illegal mining. And yes, you know, Nipano, especially with China for them. You did not to court, which will allow the court process to work. Now, at the end of the day, you have to wait to the young person in the bottom line. And your focus for your issues in Guan, a Kunkas in the Dahono. I see, I limit no. Well, and there should be a balance in all our discussions and the narratives that the narratives are ever out. Okay. And yes, I done Unimsa, your agenda about your car, yeah, you will be facing. Then you are very important. Not that you and yet to for the challenge I want to solve it. Okay. All right. Maybe Misa Muamuwo Ghana National Association of Small Scale Miners Hono. Ye can't the fight against illegal mining now. Mudi muhunu pa. Say ohe abain commitment so far. Saying it here. Yeah, commitment need the let me say every day there is this issue of Galante, Kasa, course, radio, so buying commitment, so course, that the ministries no echo up and down on the issues and coming up with solutions that say one resolve, but do not because a national problem and it's a shared responsibility. But if people say but when you watch it clearly, there were state actors and we have non-state actors. Non-state actors in the AHENKAN933FM association, radio stations, Munina Muya Part, and the ministries, the agencies, police, immigration, Nadia no Stokan. But Galamti Okuno, you are from the national level, we cannot win it. It's a national challenge, but solution is the local level. I hear between the district chief executives when they are on top of their job, because they are the head of DITEC, baby district, and the head of the district mining committee. I him for a war on mining do Ghana no the first point of call the issue of mining do compromise. And yet you blame me a binding one and the disaster a buyer on wine a binding wo a binding me. Yes, we are putting or your community. So, so you need so a idea air the fire air cost. Now, I didn't see the year train so be the in what it is a crew am I. Ushamwa, the work will be moved, now may say, may clear that be the content and poetry one. They started a midrange that crown, Obuoba Ofori Amanfo, Odia. What was here? I could be that fine. Now, then, obviously, excavator, any machines will be every work room. I said, keep from now on Kataso, not a young penny for the Kata or Muni Musi. Yeah, I see a dream from that angle. Okay. You better your money. Yes. Inti ye nyinaji tum say a shared responsibility said ye all can but only ni and so say I was see nya ubia or na obehwe pie nyina in line. Ama ya tum said this is the direction I nyina ye ko. Yes, I buy what the role of play. Now because the president see what the role of play through the representations are the district chief executives. Because I'm going to put the name over there. And then number two is you were regulated. How much you are. And the leadership knows also a clusters of leadership near and then the boss say, who is the head of a community? You are a leader. Minimum communities here, you are to move, baby, and only to my sincere. It's your back to say, look, I say. I buy and see baby, I'm a you. Almost a feminine, no. Now, so yes, you dear. The baby by and your mom committee of the enemy. The Ukrainians look at Crabia or better food, man. And she said, I would be shot, they say, who to be work room, winning license or be man. Who
me say me ko krom ko ko check be bia ma ye adwuma pe e ko hwe so ye adwuma no kata so otuban to say wo kromo ansa na mo ma ye adwuma. And this is a community that is responsible. A community and yet can kwan or hwe but opposite na manfo ni adwuma na so adwuma ye nso no ehun so anso no and say e affect the community no and they all come together. That is what we call person that have shown leadership. Leadership enya from a bank one. This chief executive on expertise say aban be fin kan aban district no obabi a ebi a wo AHENKAN933FM we ni ati this aban na aba behwe a owo ni representative a wo kro ni DC and those people are failed. What government should do is most of these people you measure not to lose a galamsey di atete wo mo compatem esi you mi maybe near pancro for club and then you expect to aban there because evidence is clear say oba no galamsey ekos wo ni in the district and then the matter the palestine na unyi se saa ne ya wokeke nyina ekoso because as mpanimfo no from the top no mo dey directions ne dey ba no okon no aye nyina ya age atum say ye okon a wo say ye nyina ka bom ne ekutia no omo de omo ano na ekon unyi ni say saa na akwakoye ya de obetumi aka ni saa but enu na make no mpanimfo no de omo ano kra na ekon a na wa ye dede ama wate na ya ye sensitization wo radio so ye nyina ka bom say ye ti ya na ati wo oti upete mu no o ken so bi mra na ye ma sai bi ya say DC mu a bonzoke oso akohunu si ye de excavators A2 FM agudi a yemfa kwampa so osizi ye fa ho dane story ne che onu DC mu ani tu mu no dey wakan the side of the story. There are so many sides of stories there. You have just 1 minute remaining. And the story be a one idea. You want no credit down and will be so friendly side say. Maybe any no credit. But I can tell you, say, you can a minimum to me. Yeah, meaning police need be or no or you know. So you need to. But he became a victim of the situation. Okay, inti yehwese yebesan akọ na yakakọfa opani no ye na to ankomobo no eso inti mimia ba to asoma me na fe yensan enkwa homa ne so biom Abusiana ye to aso Ghanaian Times ko wakrata na yeguso na ye kenkan se ene penifo ehwe na National Service Scheme wo mo ehwe se adihye bia wo mo adu omo service wo mo ye omo National Service no Busum ye ba besim ya ni dedikai wo bubuo busum ni dedikai pepepe wo mo de sa nipa no mako 115,240 ana eba bishop se ne bia wo so benya akonya na wo mo service wo mato aso Ghanaian Times ko wakrata na de ho sem etudwa na Ghanaian Times aba no chem so ko pie mo be pass ya ani aposifo nsa so nipa mienu mu a wo mo nya Ghana for wo mo ye foreigners na ne wo mo so no galamsey wo mo etu bi edoma kwatwera bankuku mu infisia poli edio no Ghanaian Times ko wakrata ebo ho terror Daybreak the bokrata mu nsem nam de trust amount omampani abedeche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na no ada be na fuamiensa ni akra ekọ atifido epoye mantemu na edwumadie bia omonyoni bia ese ukọ ehonomo a wa boa papa o MPP omonyokunu ye ka anintro party mo sro no a oka ho bi osanso ye kyerekye ni papa bi ena no krakra no oyo himpo manfo ni na etuchema no Simon Diadon SD papa ato nananom onsedo na ye wontotua ne nneema awdo ba akomienu bia nananom eye ne amamre kwanso no ena moto nsafe Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia okoya pe ena dagbon dombo hene na dombo otosum yensan kyese wa baby wa ya de papa yenim de oye wadwuma suani nti wa ba wesu de ya yediem ena meken ya na dombo a otosum yensan echi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena ho na wo mana ahemfo ni bi dibre baako anu ne lewe kyese dombo hene no asamba lewe kyese dombo hene no asamba wo mo kyese na ho odene ni nimdi a ekuta no onfamra na onfame bo nanom sa ene ekuru no ewo mpotem wono mo
Daybreak de bokrata ene de nsamba Dr. Alhaji Mahmoud Bamia wo matwa ne foni aba amamre kwanso wo ma hye ne batakali e de chashe no kama ahun foni asu e wa anu sei ene anope owura Razak Poku Razak Kujo Poku enso atwere se ewom se NPP aban enoma bo kwa ekoso no akosoro akodu ohom chichemu aduasanso akiripomienu 37.2%. na se enwoma mbo a akokosoro no na no na oche se ewom sa nanso eyesen NDC for dia eno no kokodu ya kodu ohom chichemu ohane aduonu mienu 122%. to si NPP dia no eye kra sonso ye ne doso eye papa Daybreak anopei Abusia business finder ko wakrata na yede etwaso na business finder guso a wo border rekrata fa toso N9 sabre national service scheme wa mo hyehyɛ ya wa mo di gu apaso se ne be ya national service for one back na wa mo service wa makwakoye bi wo guso a ebo hu de wo bubuobu so me ne de di kan pepepe wa mo kwana to service no wa mo akwakoye na ko wakrata kroya na chese wode aba and International Monetary Fund IMF for managing director ni foni edaha kama Crystalina ni foni edaha na chesa world kasa ma Bank of Ghana wo tuamufu ye papa pasi yesika sem no wamonhye na wamuntutu niema yese ne be yesika sem so betimi ejina na ejina pampe kratofa tosumienu ewo business finder ko wakrata no ensu emu na business finder ko ya na tse wode aba wode ye radankwa enfoni abetua CEO awada GNPC Ghana so ano na wo chemu sesa bredie wamone Gambia wamotoma wamokabo ano no wamo yensakra ya huduo pise ne be ya ebetimi aboama womunyumedie mu so etimi akonkan we business finder ko wakrata no. The new crusading guide the bokrata munsam namde twaso amaw krata ebo amanye se fumagudi a yetunu kwambone so galamsei aya kan wasma kan Nigeria fo mienu bi womo aba betubu wo Ghana enam so ama ya jeli womo ko afiasin finshama akomako aduonu 20 years womo ko bodwuma den ehwena ne nkrampa ni komu na na asoba onyem ontena ayi Nigeria ndi ebaya bi anya obenya moto atwi unso mo de ne jeli wom sisi a 20 years aisha wan de ne nkan wi The new crusading guide the bokrata yi ede Attorney General Yera Godfred Odame nimfoni aba na ena Owura Godfred Odame kire se wama etufuma gudie kwambone so no fiti afipinu ne aduonu nso 2017 epoema ntemu nkoa no womo ejeli nipa makomako ohane aduowotwe nso 187 na no Owura Godfred Odame se nani nso eswa kra nani nso kra fiti 2007 galapsi ya ekoso na uko one mining site kra nipa guo no se bro ebe 500 kra o beye 500 na epoema ntem ni na fiti 2017 ye jeli wo ma etufu gude kwambone so a 187 per isakra the new crusading guide obokrata yi ene ebo sama ni wi uko emfimfim mantemu a gomu afete eben ka so apa wamos empenifo ai won mo sra mampani na nado danko kufado his excellency say o meboa wo mo na asomdwe enkoso ewo gomua fete sanse on mu huru papa the new crusading guide anopay Abusia anopay so ne adiwie ko wakrata mo boso no daily Ghanaian guide na daily Ghanaian guide de kanema peni dada emfoni abetua his excellency John Ajekunkufuo ni foni edase kama na tse wonu de wotufu kansem se ne be ya ebetimi aboama wo maiga na yetimi etupo na ene ni kwaridie ni pepeye suso aye adwuma wode ho sam nyina da etudwa na ko akata kro ya na tse wakasa so afa galamse ho ane wo bi ono so eba ne sa yentutu niema ye yensase wo boade
enema wode aja wo my Ghana nyina no won wodi mu akotin ye papa na wo che se galamse na ekoso no galamse na ekoso na yensuonsu ahodro na esen no yebetimi ayinsuo ne afiri ho yebetimi atwe afiri galamse ho nte ne be ya yensuo no eni so ebetimi atiye papa ko akwate de ho sam atudwa na wodi mapani abedieche Dr. Mahamadu Baumia Emfoni abetuwa no chemse wachwechwe ni bi peni pa na ne wono so atubia mane mampani abedieche Dr. Mahamadu Baumia esese ne o my Ghana ya mamuo no ayen wo hwe no famu no kura antudwa se amamuo no se ne ekon wo hwe na se dana kwan so bibia didemu a wonfa metudwa se achia so so wonfa ho sem nyina da emra metudwa ko akwate ade ho sem etudwa na ekwa ba ko so asabre wo mani abre wo my Ghana mu ye papa ye guta ene ekwa asanteman mu a wo ma tutututu wo mu stores mu enrada penimpa wo daguta no ewo eye enkran Yera Joseph Obensu de betu dwechem sa wamuso betutu wamudie mu atinto sukoko de achira bai na ko akwate de aba no chem sa ene inflation rate ene September pedie no kra no na ayawo ha chichemu aduasa enson echipo mienu 37.2% a wamani abrin ye bomu chesa ade ba ko wamutimi tua ho to be esemiensa ne awokoto won ho wo tua to wo nso awokoto wo tua to ni nyina no ha dwen ye papa wamu simpenifo hwe enye bibi enfa ho daily Ghanaian guide ko wakwata de a wode ebaye eno yɛde asi menso medase bebre yɛtoa so ɛwɔ ɛha de obonkrata mobɔso na atwa guo na busua yɛkwen anim sima no aduenu ɛnan 24 minutes after 8 de obonkrata no asi yɛde de aka ɛtoa so we sie frɛ no afia bim. Good morning mayor majo so ɛna Joa Roberta no say it's a throwback Thursday. Stay blessed, Team AHENKAN. Yeah, that's our reported live from Kwabenya Kwabenya City. I say Kwab City, Kwabenya Hills, and or the free buy. Yeah, or this year, Kron Akwesi up here. I say big ups, Obuoba, you are doing well. Yeah, that's CB or this year, Kron Akwesi up here. Ewo Pink FM. Anopeyi Akwesi Chiao. Me jidi se bibia bokɔ de soboti. Enso so se min kan kyɛw sɛ obe boost wo immune system ne de amount. Amo anya ahoɔden de adi dwuma ahodoɔ bebre no a soboti. 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 Yɛwɔ akakaduro hwentia pepre meko abrobe ɛne de afra yɛ soboti a ɛboa ɔmanfoɔ papaapa. Soboti ɛbɛboa ma wanya ahoɔden a yare bia ba nipadua ni mu a ebetimi ahwɛ yi na firi hɔ de ama ɔkama. Omanfo wa chimo dan mo beko Alhaji Hankuri Enterprise Frimpong Enterprise nana ya provision store ko ha onsa ebeka soboti no ebi ewo eho eno mu soboti yes soboti papa Anointing Lady Enterprise nso na ekasa yi se cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender ena wo pa wo ko ha onsa beka mi mema no nso ye be dress you free utiri su kosi unan ase entadie shirt trousers no your khaki trousers ena ye wo knickers ewo ho your material nso wo ho kama wrist watch ena shoes center spread carpet TV stand center table standing fan jeans Lacoste ena round neck ye woni nyina bi ewo yen ho no mo Anointing Lady Enterprise ebe ma wonsa kan wo de kama achimodan ye ne NIB bank na edi anim hwe ewo eye mobile ho a 0247 058102 0247058102 eye number obefrɛ wo no matumi agye wo so na ya sign so de eye Unisem Cement Ghana de aba na Unisem Cement Ghana ye de baye no ye de cement ahodoɔ mienu paper mu de na rubber mu de na ye de aba dwuma ye die ne sɛ ye project bia ena woye na wopɛ cement papa de adi udwuma de a mekanfo Unisem Cement Ghana wo mo cement papa no ena de ama Samche Enterprise ena achimodan obutu a wakwakofa cement papa de aba Samche Enterprise sɛ woye mason ni na wo beto bags ne be sɛ aduonum 50 ene ne eboro saa ye wakyɛde kama ye de ebema wo ebiem ya sign e de iron rods inti steel benders ena a carpenter fo a mo behia nadoa
enkyɛnse a yɛde ekuru dan so no okɔ ɛyɛ Samche Enterprise a wonsa ebeka nneɛma a mebobɔ din nyinaa bi ɛwɔ ɛhɔ ɛno ɛyɛ 0243 583190 0243 583190 Amantra Wache Junction ɛhɔ no na wobɛhunu Samche Enterprise yɛ Ben Dukes Filling Station 0243 583190 fresa number no na enkomo bi aka no ye ne wo entumi endi na Jubilee Hospital so ekra yemu na no pay Jubilee Hospital say outpatient service inpatient service and a wo pay laboratory test ahodo ni nyina ye bi ewo yen ho pharmacy ugina ho aduro bi a doctor betwa ma no obenya bi ato antenatal care postnatal care theater ebia no akoba bia ma doctor ka che se koye surgery yenko ye operation a eno an so obeba ye behwe ne an kama dia ma ye wo mfidie papa ewo yen ho enomo nyankopon ya adom ama wifi ya funu so a ewo so oba na doctor fo do mani di akire ehwe ma wo se bibia de na kwam anase sen na etie ye wo ultrasound scanning machine ewo ho no mo a ye de be check ahwesa bofra no da yi won na yi mema mo prostrate ni mo be check level no se mo prostrate level bibia eye kama na asesen na no so esi etie wani ed wenya o haw kakra wo ho no so ba ye behwe dia ma o efia da bia nti wo chena sei diabetes ne hypertension ye de ho ntete ene ho adesua ebe hyehye so ewo ho canteen no aduane eno a wo ho bia no eye healthy apomuden enko a ene ehweso de no ye aduane no ye ge national health insurance anso so ena private health insurance no ye ewo yen ho odan aboabo Amantra bridge no so na wo behunu Jubilee Hospital 0244 575799 and a 0241784645 0241784645 a number ubetumi afre na yaje wo so kama enwumakuo yi ebika ho ye kwe anim no ye de omo aka nyina nso e de ebeka ho de ama wo enti abrante na no obisa ububa ye nso ye tebefo number no enie eye 0593 Zizel Joshua number ni 0593 649595 0593 649595 ububa yenso yetebe ebre ne so abra na sa woju hudi a wabekere wo mensem kakra ewo aha AHENKAN933FM Roofing Company a total roofing solution long span roofing sheet product your sanding seam self lock your IDT IBR ni nyina enchense de bodan so brofo ni bi no 0.3 mm ekopim 0.6 mm your sizes ni nyina ewo ehono mo a ebeboa wo papa standard roofing sheet 8 feet by 4 aluminium roofing sheet alosync galvanized and a colored roofing sheet rubber roofing sheet ni oni nyina bi wo hono mo a wo ba wonsa ebeka wo de e na ye ba no roofing sheet accessories ni nso a radial caps rain cutters and a valley cutters side stream ye oni nyina bi wo hono mo a and adwa no nso 14 feet and the copim 8 feet ye oni nyina sizes ni nyina bi wo ho ye wo colored nails wire nails and nails ahodo no akaka ho ni nyina ye oni nyina ebi and which is your sign China Turkey German metal doors wooden doors are a free China your plastic tea and games so ewo ho ni nyina wo ba wonsa ebeka bi yen enuoma enchensen no ye je hudin ti ye the 20 years manufacturing defect warranty e de atunitiri so sesa wo kɔ na ohaw bi aba ho amfinhie aduanu ntemo no wo de ba ye besiesie ne kama e de amount ye sign ewo block factory eno no ewo achim Oda Intiamwa Hotel Junction eben Ash Foam Depot no eho no na obehunu yen block factory no eho so ba a free 4 to 6 inches blocks ye woni nyina bi hollow blocks nso ye obi ye supply enwea abo ye supply ni nyina a onsa be kan wo de kama enchense no nso ye wo achim oda ye ne Kia lorry station no na edi enmuhwe ewo dwakese no akiri ho no mo a Sanso so ena old CMB Cocoa warehouse and what tema
ofre 0245 979311 0245979311 yensa ebe kan ne yene wabɔ nkɔmɔ F in cancer Asatec or say Asatec a total solution of any roofing still anointing F in cancer ukra yemu na no pay na yedi dwumadi de ema on yaka no se ne medical ka chewo ne yakwen animu no yede ni nyina de beka ho me no ka say Ghana Revenue Authority enso so businesses makomako aduonum 50 oma close no ni nyina new policy bi omde aba omo se ye frɛ no VAT anase invoicing eno no ekwanfo fra ye fa so na ye de agege eto but question ye bi say na no pay ni say ye pesa ye reki more revenue edema oman no na ye koin anim ye timi bua ma ye timi kyekere oman no a sa method na ye use say obi ye nyina ye call a new regime a ye VAT ena invoicing eno ne strictly internet eso enti kane no a okɔhen also me ko file me tax returns na watena ka mu okɔ Ghana Revenue Authority wo office okɔ akodi sa adwuma no omo kyese sei nsesan fo fraba VAT anase invoicing regime ena aba method that you use say they shut down businesses because omo non-compliance of the new law no ebeboa me nya more revenue and I say ebe puti the fear of the Lord in other people omo ya potential corporates and I say saying ena etie that is a big question I hear say ye kwa animu no ye ne empanimfo ebedi mu enkomo no doubt about it ye nyina ye kire adwene say ye benya revenue bebree e de akekere oman no a e wo se take a very stringent measures e bi be ye bitter nti e wo se ye ready na ye swallow bitter pills e bi dum so che say bitter pills ni bi wo hono mu a ekum nipa me no ka say wo kumase adum ho no businesses enkoso oma toto mo shops nyina mu ada ye omo che say Ghana Revenue Authority for tata wo mo nti enra me sheda ye say I will follow this issue closely. Send be ya betia se ne so ya cheche mu ye di akyerew. Ye ne mpanimfo mo no ye in charge of this whole new formula ye de AGG revenue no e bi bon komo na ne o kire ne se sesia no on se first no na human face no e dɔɔso. Human face ni dɔɔso nti no obu an ka chanson ko AGG revenue ne mra na odi bi afa asebu akwan. It is a person we use human face, at the free ho. Mema remfi enzo se omampania be de chire through the effort and what they digitalization at the aba. It is say ye migrate from the manual to the digital. Ye migrate from the manual to the digital. And crofo be bring ho be chire won. Enu nti na ama ase ebinom e ho akire won kakra no. Mi bisa sa de nti na se see almost exclusive businesses because we had game China Mall, any shop right, other big companies now, almost shutting it down. That's almost closing in one. I didn't know yes, because maybe to say game, we say now customers they have to work them out. Now almost end to two and cut it down revenue. I person and sakano, and almost say there be almost come almost prior notice. He said from 1st October, Jumo mu be DNA, almost free can ya check. Uko kumasi ya dumu so a adwumayɛfo ma bie businesses wo ho no so kyerɛ sɛ de ama omo toto omo businesses mu ne sɛ product ba ko te sɛ bia me mobile phone ye wa hai mobile phone no your credit free baabi bia omo credit free ye sɛ free China sɛ e free Turkey baabi e free bia ba Ghana ha no omo kyerɛ sɛ onipa na okra de no de oye importer ne exporter so whoever na oye businessman na ono no kra de ne di free abruchire ba ye no otua ato tiewu adwadifo ne say as a double taxation koso eni nti na ama omo adwa no ne ono no kra de ne di free ama no ne ba Ghana ha no watua ato de ama Ghana Revenue Authority through customs division afei me na makwakọ fa ade ne de free ne ono no kra de free ama no ne ba Ghana ha no nso me nso so mo se mintu ato onipa wono nso so ba beto afiri me nso me nkyɛn
ɛde akɔ na kura ase no ɔno nso yɛsi wɔn tua toɔ enti product baako no one hwe ya betumi atua toɔ bɛyɛ sɛ 10 times ɛwɔ product baako pɛ ho ɛno na ama adwadifo ni bu afu nka no kra de sɛ nka yɛbɛtumi ne mpanimfo akasa na ɔmate aseɛ but de ama kumasefoɔ no bu afu paa ne sɛ afei de yɛasan asoma Ghana Revenue Authority adwumayɛfoɔ sɛ wobie wo store no ɔmo mra mɛtena hɔ bi enti sɛ bi a metɔn milk na metɔn no carton na bi a metɔn no enti me bie me store no na obi aba so ɔba bɛtɔ milk carton ni bi ɔba carton no ɔtɔ 3 a na Ghana Revenue Authority dwumayɛni no atwerɛ de ato ne book mu yɛatɔ 3 no obi nso aba no abɛtɔ baako no atwerɛ watɔ me ba bɛtena ha yi watɔn mo nneɛma ne 4 ɛno na adwadifo a wɔkuma se kyerɛ sɛ how na sabio ɔmo kunu no mo kora yi ɔmo bɔtɔm sika de hyɛ ɔmo dwa no ɔmo kɔ bi ɔmo store bɛtena ɔmo so bebu nkonta saa ɛne nti ɔmo ɛnte aseɛ yɛbisa Ghana Revenue Authority for sɛ ade nti ɔmo nso edi dwuma bi saa na ɔmo kyerɛ sɛ adwadifo no ɛyɛ bebre no a ɔmo declare the actual product no the quantity the quantum the amount and saa nneɛma no ɔmo brɔfo bi ɔmo ka ɔmo declare the actual nneɛma a ɔmo tɔn no ɛno na amama akɔ gyina ɔmo so wɔ hɔ no mo meanwhile yɛse yɛ migrate from manual to digital enti ɔmo Ghana Revenue Authority ɔmo office hɔ no ɔmo ni machine bi ebetumi detect sɛ company A wafa A bi a product dodoɔ sei ɛna de abegu ne shop mu ɛwɔ se yɛ soma nkrɔfoɔ ɔmo kɔ tena ɔmo so ana wei ɛna aba bɛyɛ bruhaha kɛse a wokɔ Kumasi Edumu a adwadifo wɔ hɔ no mo no ɛnso so ɔmo nte ɔmo ho ase ama ɛne ebrebre ama amane ɛnso ma shop no kura yɛ nkobie na mo aba betena ɛhɔ abebu nkonta akɔyɛ nsɛm bebre no a yɛhu sɛ national organizer de ma NPP Henry Nanabuachi enso issue krata de aba sɛ method na Ghana Revenue Authority AUSU e de agege wo mu sika no ha adwen ensɛm na aye bebre yɛbɛhwɛ ne akompanimfo no hɔ na yɛne wo mo adi enkomo enti yɛsrɛ mo ayifo no mo ayɛ mo wei no mo ɛdin o mo keka ne mambo mu mayen wa Hawaii yɛsrɛ mo na fe yɛntumi nkɔ yɛn anim kama pa mo keka ne mambo mu mayen wa ha no mo nte sa na sɛ metija wa ha no mo a adwene ni bomu a mo bia bɛte ne kakanka wo baabi ɔwo bia mo ma adwene ne tefa so a sɛ ne level baabi a nam no mo yɛmfa mfa hɔ a mpamkyɛw adwene ne tefa so a baabi a wo bia bɛte kakanka BM Audio Solutions yɛni abre yɛni agro wa ha yɛni agro emonkro anibre sempa nti obi anso ma nanimre no honye na adwuma yie BM Audio Solutions say me fantoa so bi emfa ma wo outdoor speakers bass any combo guitar any ne akaka ho bia na asɛi o pɛ ba bia me asiesia ma wo a me kanfo BM Audio Solutions ene dia ma wo ene anopa yi BM Audio Solutions are you ready or you expect are you ban say machine bi asɛi mo combo mo measure amplifier ade bia mo de ya sorry ana mo erani spinning machine no ena bibia sɛ wo ho a me kanfo ɛyɛ BM Audio Solutions ena edi amount 0243 977299 0243 977299 ena 0245 278159 asene Aegis filling station no ene no edi enmuhwe BM Audio Solutions me pacho omukra mu ene edi dwumadi de ebrewo sanso so na ene ye ya woda yi duru ya woda sa de anate se jakokɔ na so wan ni wula mu asem beto ti jakokɔ ne so sa no a ye so na no pai na anwumre nso ye de atoa so e de ama wo anwumre de no ye boiling issues anopai de ye maakye ye chia wia ne no akasa bɔkɔ na anwumre no na afei ya kagya no e de agum nti ene no ebekɔ so ya no atie bi e de ama yen ye to nsa de fra amanyɔfo na ɔmo nso ene abedi amanyɔsɛm enkomo kakra nti eya na no nso atie bi e de ama me
Sanso na opesa wo frɛ marketing department no a number ni nie 0244 290093 0244 290093 we ye marketing department no wo mo number wo frɛ wo mo a opesa wo bisa asɛm bi wa ha anase bibi na opese ye bohu dawuro de ma wo a wo no mo nkomo ba beduru ha biduru ha no mo ye bɛka ho asɛm so kama de ama wo ahenkan marketing department number no na me de etu edwa ma wo no nti ya no ahye ne nso de ama me sanfa biom 0244 290093 0244 290093 number wo be frɛ na afei enkomo bi e wo hodo mo no mahwɛ mu no madi na akiri din ye bɛkɔ ahoma ne so na yakobo enkomo yene Ura Geoffrey Okanse oye executive director Edema Revenue Mobilization Africa Ghana Revenue Authority wo mo ana muntu a wo mutu a medikan ama a bit background no yenko ne konkodi ho enkomo eja Okanse woti yenka anka na from senior Maakye. Hello Dabi anti yenka checking ye my eja Okanse woti menka. Too bad. Until young say a better 2 more. I don't can't say about what I can see. No. Any year. Now we know what happened to it. Oh, come on. Eddie. About what we my yabana afi yatwaso. Okay, nti afeya hwe se ahoma na toto mu a Mr. Okanse mpa what menka me pa cho me tonka yi papa what menka dia na enko great all right nti anope ye ba wo nche pese esua de kakra ena no na ye nyina kra na ye bo nkomo ese wose ye hwe kwan a internally no ye betimi mobilize revenue na fe ye jai se ye ne na mama no ne koje bosia koje we no ana muntu a Ghana Revenue Authority A2 no ebeboa ama sa revenue ani ye ka ho asem no yetimi mobilize ana we no ye di be kunkum businesses rather ofa ebeboa papa na de bia ye me ne odi nkoma wa ha me ka kire wo se osike bia ese ka ekojiare ho ahwiri ye de bia na se ne jiare e de nhihye ahye akwan se omu kogije se sika na ade na obitimi tina be bi ka kire me se eno be ha adwene se se nkrofo ya sa ivat ya ye ken nhihye bia ye ne omu edi nkita ho se ebeba shase October 1st enye shop nketwa o shop akese uko eto ni tua mu efe no large taxpayers what you say na omu crap no yes yamfa yes ye nkofo 600 to homa so a project no first phase say ye din kan ye no ye din nkofo 600 a company 600 na be shase na say company 600 no crap no ye mu 50 epe a ye de umbe shase kwata 1st October no na ye shase no se 1st October 25 company 50 no do 25 a shase e de fidie no ye adwuma na den ye ka se de bia wo ye VAT invoice na wo ye ne manual wo ye paper so e de bere aban ene ye se ye de kwa be for fidie so ba ko bia obe bia no na epie mu obe bia aban se bia omomo je eto no ye gin ayo wo se won ti ase Okay, ye hwese ye nsabe san company no na fe yatoa enkomo no eso edion ye hwese ye nsabe san kana fe ne ntoa enkomo ne so ye guso a ye hwe kwan a ye befa so na yen revenue no ye betumi enya more na
kwan a yɛfa so agyegye no ɛno na ebinuma raise issue afa ho a anopa yi yɛhwɛ se yɛne ɔpani waben yɛba no revenue yɛnyegye a waben wɔ mu paa yɛne no twetwe ho nkɔmmɔ na homa yi ha adwen no okay nti Mr. Okase na ugusu a wo make you point na ahoma ne tekoe yes na me kyerɛ sɛ nkurɔfoɔ 50 no 25 ahyɛ ma ɔmo ɛne ɛde fidie ne yɛ adwuma na sa fidie yɛ a yɛkɛn ɛyɛ fidie bi a wode ahoma paper na ɛyɛ manually ɛna sɛsi ɛde kɔ abɛɛfo so sɛ sɛsi a no wogye invoice VAT invoice ne pɛ na woyɛ a ɛbɛfa abɛɛfo no so na akɔ GRA aso a ɛhɔ na ɔmahu sɛ baako bi a wɔbɛyɛ bi a na ɛpie mu wɔ hɔ nkɔtabu no a ɛnyinaa yɛka no ɛno a ne yɛkɔ so na afei wo so wonti asɛ wompene nea abɛhwehwɛ mpa ma yɛn buafu no kyerɛ sɛ ɛwɔ biribi a ɔmode ɛɛtɛ na me ɛnyɛ me wawa GRA ɛyɛ sɛ ɔkɔ no GRA kɔdu wɔ mɔ na ɔmɔma to wɔ mu shop no mu dodoɔ no so nyɛ Ghanafoɔ company China Mall ɛne Palace ne nneɛma no ɛnyɛ Ghanafoɔ na ɛwɔ saa shop ne yɛka no na modwane mato modwane na wobɛtumi akɔ China akɔyɛ saa adeɛ wei wobɛtumi akɔ Lebanon akɔyɛ saa adeɛ ɔmo yɛyɛ wei wobɛtumi akɔyɛ bi saa wɔ kuro bɛn so ne yɛbɛpene sɛ wobɛkɔ so na wabie shop na woyɛ wɔ adwuma de bia ɛbaa sɛ ɔmo hwɛ ɛtoɔ so ɛba wo so sɛ ɔmo ne wobɛdi nkita wɔmfa bibi ho a na wowato modwane ɛnti GRAfoɔ no du hɔ no ɛna ɔmode seal ɛtoo so ɔnim sɛ da bia na gutafoɔ ka da bia sɛ saa nkurɔfoɔ na ɔmo nyɛ Ghanafoɔ na ɔmo ba ɔmbɛtɔn adeɛ retail no na ka yɛntwa so ɔnim sɛ ɛwɔ yɛ mmerɛ mu a ase fam kakra ɛno ne question ka mebɛbisa sɛ Guta kra no for example ɔma raise issue about this foreigners ɔmo invade yɛn market don't you think say Ghana Revenue Authority ɔma tena ase akyɛ dodo nti ama ɔmo ti mai ɔmo de ɛni nti na ɔmo yɛ de ɔmo yɛ yi na me yi wa no me sanso bisa sɛ wɔn na ka kyerɛ ɔmo sɛ GRAfoɔ ɛba hɔ Palace Shopping Mall China Mall ɛne nkekahofoɔ no woba yɛ nyina no ɔwɔ Kipto Lane ha na ɔntɔn ade a egyina ɔmo so gye taase na obi afi ne krom aba ha ɛbɛdi dwa ɔno di dwa no edu ne so sɛ yɛba sɛ ɔmfa nkɔtɔ abɛɛfo so no ɔse wɔnyɛ yɛba ne so a na wɔto pam dwa wɔn na ka kyerɛ sɛ yɛba hena na ka kyerɛ sɛ yɛba Ghanafoɔ na na yɛdi ɛho dɛm Ghana ha no me na me ka kyerɛ wo me se Ghanafoɔ yɛn na yɛdi ɛho dɛm sɛ wonim sɛ mmara no mu no ɛyɛ sɛ retail sɛ ɔmɛtɔn no baako no ɛnyɛ sɛ kɔbra no fi ne kurom ɛbɛtɔn bi saa menim si a ɛno sesaeɛ a ɔntɔn no baako ɛba fam saa wotɔ no so a yɛne wo nka ahwe a woyɛ mfasoɔ no yɛkyerɛ wo sɛ invoicing VAT invoice no woyɛ a na wode fa manual wode fa paper so ɛde brɛ yɛn sisi ayɛ sɛ ayɛ abɛɛfo fidie na fafa abɛɛfo no so nti baako biara ɔbɛyɛ biara no na aban so hu deɛ wayɛ ɛno deɛ wo so wonyɛ nkɔntabuo mu hwan na bɛte wei aseɛ wotaase driver wɔ wode car ma no so ɔmfa nyɛ adwuma ɔkɔyɛ adwuma no saa na ɔbɛyɛ state ama wo ɛnɛ wo so wɔ tracker nti wode bɛbɔ car no aseɛ na ɔnkɔyɛ adwuma ɔbaa na wadwe sika taase driver sɛ ɔnyɛ adwuma biom dɛn na bɛbɔ wadwe no ɛnna kyerɛ sɛ car no ɔde fa mbeaeɛ bi a ɔmbɛka kyerɛ wo ɛna sika no ɔnya deɛ ɛboro so ɛno pɛ na mede bɛyɛ nkyerɛ mu na ka taase driver wode car kɔyɛ adwuma na yɛsɛ yɛde tracker bɛbɔ ase deɛ a ɛfa ho bɛn yɛwɔ adwuma ɛkɔ so yɛwɔ adwuma woba krapo na wobɛka kyerɛ sɛ wo car ne kɔsɛɛ a mɛhwɛ saa tracker abɛɛfo no sɛ hu sɛ ɔwɔ ampa ɛbɔ no mmienu no na car no na ɛsi osu workshop hɔ nti na ma krapo ɛnyɛ kasa bebree na kɛyɛ hu ɛnso wei deɛ yɛka sɛ ɛbɛyɛ no nkwa deɛ ɔno so wato no shop mu ɔnyɛ adwuma no biom ɛna vatfoɔ kɔbi wɔ no ɔmyɛ dɛn ɛyɛ internal revenue mɛsɛ internal revenue sɛ ɔmode dada yɛ a GRAfoɔ kɔdu hɔ no ɛna ɔmode seal to ano sɛ saa deɛ a mogya no deɛ nso de ato ano na ka me no ɛsi akora yɛnkɔ yɛ nim no kora no ɔmo ba a ɛsɛ yɛfan ɔmo saa suban na ɔmo di aledi na ɛsɛ yɛfan ɔmo asɛ akyɛ nkitahodi biara aseɛ saa nhyehyɛ a yɛyɛ biribi a one ɛbɛma saa avoidance ɛne akyire fa ɛho ka nana nyinaa ɛbɛyie fi hɔ two under invoicing sɛ ɔtɔ no bɛyɛ sɛ 10 a ɔbɛka sɛ ɔtɔn 6 nti ɔbɛbu nka ho ta ɔmo wɔ book mmienu ɛwɔ baako a ɔno bɛtwerɛ pefepefefe deɛ nokorɛ deɛ no wɔ mu na deɛ ɔde baako book nkɔntaa ma aban no na ɔbook foforɔ no de bɛbu nkɔntaa nti ɔtɔn 20 a na wakɔka kyerɛ GRA sɛ ɔno tɔn 16 na kyerɛ sɛ ɛba ɛtoɔ no tua na aba fam nti tax avoidance ɛna tax evasion na yɛbɔ mu hɔ nti ɛbaa ne sɛ abɛɛfo yɛde bɛba pɛ no ɔsɛ ɔnyɛ na saa program wei no
GRA yɛ ne sɛ ɔde bɛma large taxpayers ɔmo a ɔmo tua ɛtoɔ no akɛseɛ paa no nti ɛnyɛ agorɔ asɛm o Ghanafoɔ mu ntie ne yie ɛnyɛ agorɔ asɛm koraa saa nkurɔfoɔ 600 na yɛde ɔmo bɛto saa phase 1 yi so no sɛ ɛba VAT ɛgyegyeɛ ɛwɔ Ghana ha ɔmo tua mu 90% total VAT a yɛtua nyinaa ɛwɔ Ghana ha no 90% fi saa 600 companies no ɛna sɛ ɛba domestic revenue sɛ yɛn ayɛ fie yɛmfa ɛtoɔ yɛmboaboa yɛ sika nyinaa no domestic revenue no they contribute ɔmo de ɛbɛgu mu a ɛyɛ 80% of our total domestic revenue sɛ efie sika a yɛgyegye ɛno no ɔmo de ɛbɛtu mu a ɛyɛ 80%. Nti ɛnyɛ sika kitwa ho asɛm de yɛka no ɛnyɛ sika kitwa ho asɛm koraa na yɛnkɔ yɛ nim no yɛwɔ bi from medium taxpayers also bɛba so 2023 na in 2024 no na kɛ yɛde companies nyinaa aba so nti abɛɛfo no so yɛde ɔmo kɔ no yɛde ɔmo large taxpayers 600 ɛna ɛkɔ so ɛnso yɛnhyɛ aseɛ no yɛde ɔmo a ɔmo mfe ne so paa no 50 ɛna ɛhyɛ aseɛ 25 ɛdi mmara so wobɛkɔ mu koraa ko na Ghanafoɔ deɛ no ɛyɛ dɛn dodoɔ no bi ayɛ dɛn akɔ so mu na wo a womfi Ghana ha no wo a menka sɛ meyiyi mu ɛyɛ nokorɛ mentwa wa no wokɔ Kumase a Mr. Kansi wotie me wokɔ Kumase a wokɔhwɛ treatment a ɔmode yɛn Ghanafoɔ no ɛkɔ mu wɔ hɔ no na wode bɛ compare deɛ a foreign retailers yi ɛyɛ wɔ Ghana ha no mu a clearly as a almost 80 young Ghana for too much. Because say ufa konya kotena Ghana ni on we be shop. Say because bebre na ye under declare of goods so say then nti ufa konya kotena ne so na oton eniema ba ko no watwro oton bienu watwro meanwhile shop right ne akese yi they are there, no one is monitoring them. Enuntina mamenka kakale entine ne wa enuntina ye ne say Ghana de no ɔmo hyɛ aseɛ baako no yɛde ɔmo gɔtena hɔ ɛnyɛ Ghana shop nko a ɛsɛ Melcom ɛkɔto saa GRA mmeranteɛ no bi wɔ hɔ na ɔmo te hɔ ɔmo yɛ dɛn na ɔmo monitor invoices ɛwɔ hɔ na deɛ GRA yɛ ne fɛfɛɛfɛ ne sɛ ɔma manual one ne kɔ anim ɛma ɔmo de officers ne kɔtena hɔ ɛnti na ɔmo pɛ ngyinasoɔ sɛ de ne ayɛ nhwɛm investigation and research kɔtɔkasɛm yɛayɛ saa research and organizations no na yɛyɛ nkita ho de bi a meredi nkita ho deɛ bɛka no GRA na so wɔ research department Dr. Combat ne eminimdiefoɔ bi mu ɛkɔ mu ɛyɛ research ɛkyerɛ sɛ ampa sika bi hwiri fa hɔ enwini fa baabi nti wɔn yɛ wie na ɔmo de abɛfo fidie bɛto hɔ ɔmo ma contrage am yɛ abɛfo fidie to hɔ ɛnso ɛnkɔyɛ ne biom step number 2 deɛ tɔ so mmienu ɔmo yɛ nhwɛ no yie ɔmo ma ɔmo mmeranteɛ no kɔtena shapo ano mehu obi wɔ Welcome sɛ amene wo kaa yi na ɔmo nhwɛ mu sɛ nea ɔmo kaa ɛyɛ ampa anaa ɛna ɔmo hu sɛ ɛdi bem ɛyɛ ampa ne second phase ne third phase ne kyerɛ sɛ ɔmo de saa mfidie bɛyɛ adwuma ɛna ɔmo hyɛ aseɛ 1st October na meka kyerɛw sɛ 25 companies large taxpayers ɛpene ɛma ɔmo baa so ɛnso yɛbɛduu kɔbra ne mu so ɔmo deɛ ɔmo so ɔmo nyɛ nti sɛ ase a waka no uba emom bibi sɛ tipto lane ha ɛwɔ sɛ ka megyina sɛsi ɛyɛ yɛbɔ ɔmo so gye ɔmo lampo wobɛkɔ kaya yɛ ɔnam sɛ ka yɛgyene lampo yɛ maame ma ɔmo tɔn nsuo ne dɔkono nyama yɛgye ɔmo lampo na wo large taxpayer obi a woyɛ adwuma hwɛ wiase nyinaa yɛfrɛ bibi progressive taxation ne a ɔwɔ sika no bi a ɔdodoɔ no ɔno ɛsɛ otua bebree wokɔ wiase afɛ no nyinaa saa na yɛyɛ no wabɛdu Ghana ha wo a wogye tax kɛseɛ no na deɛ ɛyɛ sere kra no sɛ saa VAT adeɛ a yɛkɛn ɛnyɛ ɔmo na ɔmo tua wo ɛyɛ nea ɔtɔ adeɛ no na yɛde adeɛ no ato so ama ɔmo so wɔ argument bi ɔmo yɛ kyerɛ sɛ ɛno kyerɛ sɛ Ghanafoɔ shop na mɛma bɔ ɔmo so no Kumase ne nneɛma na wote sɛ ɔmo ka nsɛm no ɔmo nsɛm ka no kyerɛ sɛ VAT na ɔmo de to so a na ɔmo ka na akɔ soro na ɔmo kyerɛ VAT nkrataa no ɔmo complain kakra a mete ɔmo ase ɛba anim ne kyerɛ sɛ VAT bɛtɔ so na ɛka no kɔ anim kakra a ɔmo mbie shop na ɔmo gyina kwan no na ɔmo tɔn the same thing no ɔno no san sɛ ɔnyɛ VAT nneɛma na ne boɔ na aba fam nti na ɔno tɔn adeɛ gya ɔmo ba ɛno no ɛyɛ sɛ yɛtena ase di ho nkɔmmɔ kyerɛ sɛ ɛsɛ guta ɛne assemblies no ɛyɛ mmara bi sɛ kyerɛ sɛ ɔmo tɔn adeɛ ɛwɔ shop no anim anaa ɔmo nenam kwan no so ɛtɔn no ɛyɛ sɛ yɛde wesesomboɔ bi bɔɔ no sɛ ɔmo bɛbɔ akɔbie shop no bi anaa ɔmo bɛtua ɛka no bi a yɛde bɛte wemu deɛ no so ɛsɛ ɛsisie sɛ obi bɛbie shop na ɔno tɔn adeɛ wɔ shop mu na obi ɛtɔn the same thing baako wɔ shop ne nkyɛn mu
na ono on use VAT ntino na ye to ne de ne ja de o shopping se de make ache ko makola e wo bebiri ko joke se no e wo bebiri nti ade bi ase di nkita ho ba no nkire se GR no enyi kwan obekire se odi abranche ma betira wo shop nenim kama no kran kire se mfinfi mu na ne da ho de a waton ade ye so de VAT atoso wo de VAT asoso de aban ni chefa ho sa ne de ebre no o hwe nim se ebeba emba na aban so de abranche bi betira wo shop obehwem ba ku bi a woton bi ano akan busumi do na wo de be mana busum dada bi na etwe mu no 2 years ago na na sa de ogige ye no wo be wo brand 10 cedis ene na branch na bet na ho no se ko ba ne se scan ye giwe ne be 11 cedis a wo jimi ka se wa boko no anhwa adeton na ko nenim ananye sa enso so se enko ba ne se odi branch ne bet na ho na ye mbegi ne se so me 10 ana 11 cedis no the ko be 80 cedis a wo be ti ase sa ene ne se fair ne ke ye se na bibi fa baby enu krapo no nka se obobo wosumbo bi ana bibia obekere se ebe ma onne wo nkita hudi no ebe ko nenim kire se saa sika na ode ba no aso wo se na bibi fa baby nti no betima ma se abrante no betina okoso atena ho ana ode saa be fufide ni bi bebro enko ye nim no 2023 se we medium taxpayer ode bebro 2024 de na obi gusobi so ati ase nti ya ade bi a ye share ase a ye de be hwe sika enso me ye ko no so progressively se de be ma ka se property rate ya ye ke ye start to estate share bi aro we reach Westland we say East Legon we say we are memete of Akwa estate ye dan no ye bubi na bo anu aka pepepe obi a woni gate nti unim dan do e wo ho unim omo property owners nti u ba se obeji property rate unim nipa ba kwa ne le den e bi di kusia nketa ho bi won. You have just 1 minute remaining. Jomo unim busim ya ahia obeji e wo sa Akwa estate o ubeti egugu e kana mamo say 345 cities and 350 cities. Okay. All right. Inti yenhwe se yen sabesan aka ne biom na fe yakọ eye yen anim eba ma yankoto nkramra na fe ye ba ye mfa nkomo no ne aka nyina mfa nto ato aso emfa ma wo nti ye twa ho akoto nkra ba ye ba ye de aka eka ho ama wo Akwasi hwade ujafo ena ne car engine awuo ya esi woduro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge ya ne ne kyerɛ ne kyerɛ piesie bra me na masam no akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive e wo huru engine mu e ma ne kyɛ ne dwun ho won na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world wo pe quality engine oil sea horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kamfu sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye sea horse special 40 enu ena riders any mechanics e wo sembo use you unua no kure wo mni say sea horse product ena ye papa ani bonso e wo form sem frimu fia e free na kro sea horse engine oil kwa na begu me car engine mu ene fra sea horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 sea horse products enua adwumayɛfoɔ me mamo ayiko yaye na former way master me wa ha na nanu cement a me kɔtoma mo sɛ mo fa nya adwuma no san ɛna former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement a okofa ba ye no sɛ wo total so sɛ wo ba price no sɛ wo twa blocks so sɛ wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati sɛ wo ye mason wo ye labourer wo ye foreman na sɛ wo pɛ sɛ wo adwuma ye fɛ ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye wo bottom ɛna paper mu die na sɛ obi pɛ cement papa say ya ehemfa no be bi ato sɛ wo pɛ unisam cement bi ato ɛwa kyem dan ne mpatam ha wo bɛkɔ some cheese enterprise ye wo amantra ye ne Dukes filling station ɛna di ehwani mu fra yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ wo ye mason ana foreman na wo di enipa
to cement babru 50 bags so a ye chewa de free Samchi Enterprise and the aba achim dan amantra ye ni Dukes filling station edi enhwanimu Radio papa abozege. Thank you. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM me pacho ye da se watwen yen ni akoto enkra aba na ye toa so ye toa so ni akwen ani men komo no ni aka no edoso said ye tibia ye de ebebrɛw said ye tibia no ye de enkomo no eho asem ebebrɛw ye hwɛ se ye nsasa ka opani Geoffrey na ye ne nkoto ankomo no so Mira on can say and de Yes sir. Yan homa no edi anipa wo de be che yes the taxi for na be so. Okay. Edi me question na me person me bisa and say yes. Was here GG revenue. Was say yen Ghana for so ye tum say was ye tua. Eno na be boa. Am ye tumi ama o man na kodu ba bi e nyina ye pe no. But onyi ni say yen tax net no ye so narrow. Ana kakra bi na yetimi identify wo no na ye bedding wom with sikatua bebre instead say ye bepe innovative way bi na ye de a widen yen tax net no ase no de enhye da nhia ye bebre sa o me sure say the opposite of say you expand your tax base no exactly na automatically no you can then to assume papa wonderful automatically say who be tax base no there is a connection enter for and omudinam the ubi tax base man now will be automatically will be tax net actually say ma that opportunity now the exemptions Emma Ghana local companies no mu be tax base ni mo me omo be na so mba ji nkofo be o mejuma be o mejuma nsu nyama me no be si companies na ye be mo no be tia more corporate tax na nipa do na so ya ji omo no so be den e be tia pay as you earn nti na ochina wo ko ni na chese wa automatically we be tax net ni na ma men ka samba control say the oka say this year no yeah innovative before I ever call innovative now okay innovative back and it's have invoice yeah can yes me ntwa no ni abaye said ya wo kan no but I say the same old people no a wo mo na they tobo old people no chichemu obi tia ye na obi entia nti old people no chichemu recently finance minister Ohwe Nkontabu ode baye the number of Ghana for mutiato compared to the population now it was mind boggling and I make sure say this year do na omuntua no say yi omobaso o ka say to expand the tax net na omuntua no embetua di and I make sure say over 9 can do the economy then me no din come me be bo so kira say obi wo ho a ono ye na djuma nyinde sata na gina ya pon kofi ono so ntimi nchen no obi obeton do obi obeton cars obi obeton obi to ton ya go for to ton ya ma bebri enyume na say one be ju tax de no buy na wo ama watch say mo mu ko kwan so ko yi ni ama beton enye je de kicha no mudi obetimi 40,000 30,000 ko yi body bank ene ni ama abado me market malata market obi yi ama nkofo no ba be du be 2 am no di ni dwawe ni ebo be 4 am no ko fia ta wo na wo be je tax dia ene wo na wa meje nti sad night and don the economy so wo rent taxes president na kai say rent ewo is legal so wo ji sa high no kana ebetimi atodan ewo amanone eno kire wo say wo rent taxes ebetimi age wo sa Ghana ye high wo is legal ni west legal no ebetimi ma wo eto no gije na den akoneni nti na me say o nti aye no and almost one door so papa and expanding the tax net na ye just ye biemu akɔhwɛ onkɔfo na ɔwɔ hɔ na ɔmuntua no and the udi bi mpass wa ka no sɛ nkɔfo kakra na etia no enye ɔmo nko na dodo no so wɔ hɔ a ɔmuntua aye ebi mo so ɔmuntua aye no ye na ye nkɔ ɔmo so sɛ ye kɔgye obi wa ha ne dan wo si ni dan na wa ha dan no se ni fie na odi ni sika na so kɔ na ɔkɔ bi sɛ rent tax wɔ hen a and the oyi no wani amadi a na say wo di abɔ no support say ade na wan chia na mo di ho nkɔte kita ho na ai de mo ma ni nyina be ayi kwan e be fa so a de be bie mu no yes so na me say wo di mu so ka say yere be bie mu na ye bie mu no another way so no say wo open tax base no say wo be ma mo ama eduma bia no me tumi bie o maduma ni mu say na say MP4 na eko
go sra dia ta omo ka say e say aban pe kakra ma no di bi na edwuma no mu no and sa tax exemption na we the mama amane companies na mu kakra che Ghana e so this sika no be ma Ghana company emom na esa wo no say wo be company omo Ghana ha omo edwuma na omo ye no omo de Ghana raw materials che nyame gudi no de ache di say gold diamond cocoa no omo edwuma no ba ko fa so ayi den edi sa niam na ko nenim possible because o value chain na just cocoa anya say yedi yakoti cocoa na ashe bottom me de ko amano ne pe na so uti cocoa na oba koto no na de niam che chocolate eni niam no na just no wo ye no ye ko ye nim bi ba ku bia ye ti cocoa no ye fa cocoa no si fo no su ko bia ya de be si na storage no ye poto cocoa no sa niam nyina ye ko nya na ye di ko fo adwuma obi wa cocoa no ye de be chocolate no wrapper no ka ho no be design ya cocoa tree ni enye o paper no so design for no so be nya adwuma aye na ono so aye wi a o de sa wrapper no be fa chocolate no ono so adwuma no anya o fakre no nti wo hwe sa nya mari nya ye sa nya ma wi a o di adwuma no mu a ebe ma adwuma ni bi abaga na amaga na memnu anya adwuma na aye na omo ye adwuma na omo betia bi ye sen pay as you earn wo nya iskani bi na o tia eto ma aban ndu ka na sa dia wa kan yi eso ne me pa kira wo ne se ti ya no omo a omo ti omo wo sa enfi na eti bi tia tax no dodo na atwi fam nti yan kata sa toko na omo twi fam no eho ne beboa what I say eho ne beboa se omo twi fam no se si ano dia ka se okọ we mu so akọ disika na ba no e cha se na eti yi enye se mata si bia so owura yendin komuni you ikana dia ye kwaji wo sanko for large taxpayers mesremo yenyina yenya ntiasie baako yemfa sidi baako se ya na peso baako nto so sika ono jide bia odeko ma aban e na aban se utun wa dia kaso e na ya media wo mu no me kefa aban kefa no ombu hun konta yi e na aban se odi fidie bi besi o otone a na ka enko na nkire aban no hu se o otone miensa ana edu na ono so enhwe so enfanje eto no eno pe no so ndi onye bi mu no na ndi wan na beti ase say ye waba krubiso ebe ye wadwuma emra na kire se obeti ato eto na obeti ano oho aban ne se utia dronka ta we na mehu se wo de meka se ana me chefa se na wo usi yo wo de nka ta na ye no ohun se wo sisi no okoso ma emra nche bi betina wo hwapo na ma omu ye de eye nhwem ama anaso abebo posopim say who this kind uchi bisa nchen and also okay they say them me enko baby anka ne bata my emphasis di mbesi yo na oni bibi a they see aka ye bi gomo ye mbo so ta abrofo no omukrom ye de chance di na ye eduma adansi na oba ha on person de be eduma bibi sa o say ta abrofo na omudwa na ye tutu o mushapo mu no okọ omukrom a okọ omukrom a sa abefu fidie na ye de eduma adan na oba ga na pe on person de be eduma and I mean, Omu Titoli Hano, Omuchi phone, Nage no so Egilampu. Obi be sharp or gun, Hano, no to Adeo shop one, or no Yaginatasi. All was in Ukum Abaha. And Maranoka put yes, I can so you retail. Alberton Baco, and so Tono, Pudu wholesale. And so Wabano, all Tono single, and no clap of Buta. A year, or more, also a Casacasa, La Brebro must show Unya, the entry of and then when you am there was so also abon problem the one ya fa samra no ya gogum kakra ma wo no bi sa shop no Ghana ha afi brane mbun konta no wo de wa to shop mo adwana ba shifi e brane mo man ya di Ghana for mo chi bia ma mo ndwen se aban bia o ye bia o di good ejuma. But I think say this particular one Ghana ni bi anka samfa ntia ye but yes do na kasa me de kasa bi ko to Facebook abefo no so ngofo mo ba do na say ko na ye ko ngofo no so no na de me sre ay ma reho nya system ni na che o mo say shop in dia no mo bi ejuma ma Ghana for na ka so mo bi Ghana ejuma ma Ghana for the air can say nti wo bi ejuma ma Ghana for du ana ye fa le say ka sended na o mo salary na ni na bo anu ko si be say 30,000 a month na o na ejuma ni mu no o chifa aban ho be say 80,000 ye ma ne nko so bi tika ye ken masa wo de mi sire wo de o timasi o so kai na kai katre e for say you say large taxpayers nko for mo o so mo tia to o pe o ye 1,000 Ghana cedis, 30,000, 50,000 Ghana cedis, millions of Ghana cedis, and what you found.
what I say in the Ghana aban and sorry and tiasa ni ama we a etwa say oma be edwuma na yes omo yi I think say omo ne wonya adwen no ebia na omo nya nte ase enti say yinya botre kire omo nyina ase ombete ase. And again, over Ghana ha generally no meba generally no Ghana ha ne problem about education bibi ba and one say amaso near the abehye ye kon si ebenya abotra chirechiri mu akire yen na ya tiase yie no ye nye ho ade nti omo enti ase no meje di sese enya abotra chirechiri mu nyina mu a omo beti ase and what would be papa 11 ka na say ye be e ka ndaka ka ye be sha na mu ye tan ho meeting eno ka kire say ka mu sha ase e ye nchechire mu bibiri na nko fodo na be den e be ti ase na sa na ma no man ye no ka no kiti ahun bia na ya anye no bibiri no ka fu e ya de ba ko e ma 11 to so nti what can papa. Okay, my final question. Okay, mo anu say mi final question. Omo shop ano no ye de nko fo na kwati na omo say tete de yenya be ma ba ko politician for you omo de omano atu omo ka say GRA is overstepping no e ho de na me bufu ye papa if overstepping say den the juma aban she bia ye ma le juma or right say or no e be say compliance say utia say ojina oso na utia what I say yenya na tia say on fa human faith enye so ba ya na wa be try to be na wa to shasha po mu dey obema omredi no akachire no no wadi ntitan se tia ukan yi no afa abeso so asende o message enu akire no so why say nkofo ho amama me kacho bra oye abefu fidie ni wi na oni omo trust di ntitan odi wi obe try to obe hwese emrale be yeduma na so di sankofo no ade to e be ka say ma omo nton stores ni say store for na be high store no omo so pe profit wa be share gya o mini na wo sisi o mani oyi omo fi wa 3 days time on beba meboa and ya na my yen ne se Ghana for no ye dem na me ba ye to Monday and Tuesday no more ye dey and so dey be a force must be applied mate but ma me say my final question afi yen fa yen come twetwe ne fancy say ade no anya ba adwadifo a wa adum kra de om so mu mi om shop me no ka say guta penny for so om so be close om shops in solidarity afutu ben na wo de be ma both adwadifo and a Ghana Revenue Authority send a be asumdwe beba and shall say the discourse you create dialogue platform you see I say one thing man train obia Canada and you see our creative platform say na you see no say GR so the creative platform no oma the phone tia say enkita ondie na ebi ye de bi no na we na me kire say VAT invoicing no wo de to so na wo di VAT na VAT no na me so me aban na me ngi me sefa no na me fa nya bujudu mama Ghana for o problem ni say wo de VAT ni to ni ama ne so a na edumu so enam kwan no e de to ni bi e was jomu ho a omo ye de omo nje shop kese e so e de oton e ma wo de na entimi nko a jenjin kita ho e say jom na mo na mo to aye ka ye o pin fo ojo nu won saja no ye o jeje ni mo pin fo e na guta na wo ka no almost any campaign for the association groups no edoso eso ba obo pharmaceutical company obeko mo mo ton phone ene ama onyina mo pay for edi omeni munyina mo be dinkeka ho na mo dinkeka oni wi a na mo yese se mo di se ska le ba forma mo ma ska le bra form e se Ghana aban ne de e sika bia ni bebi ayekofa o e to ya ene se ebe bi chat ne ama ni ebi ebiem enso to no de e one of the niama ye de aban ti bi nya sika e de ye mputuduma okroma enso de ti awuka yi uti omododo na de bia meka omo ka asem bi se sika dodo na ya gene de ye den ebufo bi wo krono mu enti ya me he se ne nkwa na asha se atonkofo mu se 11 so eba no dodo na so bija research amomo ye media fo mo ye no na kom fo no dodo na ebufo ne se eto dodo na ya gene de ye den ese aban ba ponte no chekire nkofo se ya uka yi nkita odie ni chekire mu sika na ye ji awe ni ye de ye nkontabu transparency and accountability on tax resources no so we ye no be town hall meetings and yes obe chen say assembly city say no enko na obe che the audit can here yo de bia da no ese mbia be so mo ye sa nya ma we NCC National Commission for Civic Education more Ministry of Information or Information Services Department yeah to tike and dey no more cast e wo ha e so mo di tiko krum GRA for e wo cast bi o mo di kokrum ye ma sa nkita odi ne ento ato aso sa na akpala for primary school no
ye chena de kana e curriculum book mu e chere ni ama ye de tax ne ya ubo ni secondary school no so ati tertiary obe ye school no ni se to ni trapper tie ho e den na be fa to religion ko tight ta say ye tia tight akola hu asori dem ne ma mo chere se tight ye tia no enye obi won say asori ya fucking e di asori for e ti say o mo go tia tight there be e so mo tia de bia me bo a mu tia Mame na ondi di ye no obekọ Achimota Forest on form sa no the sika hotu collecting bone mu I think that the way the pastor communicates to them and then na say I want to obi si akomo obi a omo so musu omanu dem thank you for nyina from somebody chata ke pedom si baby I think that thank you ta odi ni nko nani na pese hu say obi anka say baby ka wa so dem and so you go fini amape say pon na abebo so say Monday for nya 1000 Tuesday for nya 600 obi aka se sofo e konfo ana papa na ojide kala e ko diska no enso to nkota bu e magidie on ene ahode ne bem energy to give nti ye ko ye ni mesremo mo ma nya ni guta fo no bia ambra na e bi nkita ho because e to ne de nya 1 2 on ano so be de to no ono so wo consent bia nsem bi obeso kan ye nti ono so ne nsem no but mra na de bra na da ho a e kire se giare se oye ofa kwan bi so no eden ojeje etuo no na odi beguo na odigu a dia enyo no odi scan ye bibia o dia ye workers na hu no enye se mi defend o mekedi eto aso church de mu se ono de obeje tax na oboa na odi community of finance o mu chan direct to the ministry of finance conference so obeti na say na auditor general report bi by mu se na 3 billion bi ayira sankita odi ni church mu aye nkoso yie ni ntia ta de ko pie mu ne se na omo target revenue target e mo 57 billion cedis. And so now, some of the 20 levies, 3 billion, and Ministry of Finance. It's in your money, and some of contact, or much says, or they call direct into the consolidated fund, our Ministry of Finance. And so, actually, one PM, the auditor call no, who's a 3 billion and bought 57 billion, no, about 3 billion here. We say, and so now who's a bit of Ghana, and so now who's here, and to Yankita, you need to yes, I buy and will be a mission of information, not a community for education. All right. Okay, you're right. That's BBN Ebesa about champion. Miss Moda, Yami Inshrao Pa, Inti Yani Ura, Geoffrey or Kanse, or Executive Director, the Revenue Mobilization Africa, and the train and Command Nina, Efa Ghana Revenue Authority, Womo. Anamuntu awumu to send ye beya ye di be reki a lot of revenue na ye di achechere on mine no omo the directives ni bebre na dia ba nti wa kire but ayenti amomo di VAT anase invoicing ne dia ba no ene se nkrofo bebre omo eye under declare ye kasa under declare say bia okofa biscuit bottle be miensa okọ Ghana revenue ho no ma ka chom so there be me fa bottle mienu na waton baako ahye ne ho a eno de ontua so eto enu nti na ma de saa new regime yi dia ba ye frɛ no VAT anase invoicing na we no ye abefo de ne nyan rolling out nwie ye enu nti na sesi ya omo de wo mo adwumayefo no nso ekokɔ tenatena nkrɔfo so no eno na asantefo no wo mo ye business ne sɛ saa boys na boys and girls na do better from shop ho na we omo ahia kasa enti brebra mama na ma shop no kura ya tum oba na atum na se ani mo na abetena se na watena ma bia na wo betena ho no ma bebu nkonta enti omo de omo se omo ahi ti omo shop no kura omo na enkoso kura mie nana yawo esi good work done yeah that's it so na kwasi amwani and so as we are live the free as Saman Kese. Good morning, Enkoma, Mr. Host, Madia Tum. Also see a per economy problems now who I solve the air. It was a black market, you know. You're closing it down. Black market and also your bad year. And conform almost such as a table, so no. Aye, woman, or just one company, no, was here when you go no. Eno, yin, Quasiam weni, or no, not drink the buyer, eno no. Owie no senchi ankoma honorable amase ena protozua ne dia wo no e dia ba eno no Steve Obetna se wo de no ya kan dada mame enko ehanso ne kohwe dia ba wo ho na afi yama wo kwan na nso so ebremu ebi ankoma for study free achim ayire bi no dia ba no chese
ono de obetu kane titina de ma NPP abanyoku no chairman Blay obetu ne fo se ewom se wa ye lawyer ni a wo ho kwan de nanso Bible se ye wade nyina ho kwan enye ni nyina ne fata yen nti Aisha de anka ontwe ne ho kakra eno eya ankoma for star dwen kira wo no de aba ye beko opani kwadwo amoaten eho no mo ono eno wa ye titina ni de ema Traders Advocacy Group Ghana tag eni twundi ni tia efre wo mo eja moaten de eyen ye wo fa eja moaten wo te yen kan na fam suni Maakye na bibi aboko de nyame adom yenso ye ho ye pa na mo members obi a ho ye Traders Advocacy Group members nyame adom boni ye ni afa. Okay enti good time no ne ye adwadifo mo nka mo ku ba tan kese ya Ghana fo ye no mo ne tick free tete bepem ne omo kire se omo members ni nyina nso ntoto omo so tos mu na sa invoicing ni VAT nsensem a Kumasi edum adwadifo atoto omo stores mu no womo so follow suit tag mo nso mo toto mo die mu ana mo ye mo de yin Never Ofiri is in charge Ghana before. Now, upon a good book about time, I don't know statistics I will consider few more amount to describe will be on the year for that time. Me kind because good idea ye ni mo free tete. Okay, you know, now trying to say they say your co-parliament house. And I'm the CPP by change, you know, you guys get position now. I mean, we start tagging so hopa tag more members and so almost when you're ding. No matter of Nipa or matter of Nipa or Dom, Nipa or your working. And you know, you move to politician. But I know Crass and Crawford and Crawford somebody in the BC and you. Okay, my man, the job day ground. Sir, you. They say no. I was a thing I was using in you. And starting with Pajani last 2 months. The catcher members and they say, my almost to almost shop, almost one year. Yes, baby, I near my corner. Yang, who the thing I catch your members are more to shop now. Now, when you want to be organic down, only means an assistant. And we will continue to urge them not to close their shop because to shop no to shop no anybody know what's our competition or Juma. The reasons are near man go found to a shop say. Those times are near to shop my government still hit, you know. That are near any more and the most will come one more. The other more and the Marco or be a branches the little kiosks. Near my auto be out and my auto vehicles. Now the idea I am my uncle must be full, and when you find friend, you know, Muslim could know us. Now you on your panel the solution. Now, if you walk on your peers of a year, you can't tell the other say. That started now using it. And then for photo idea online. No more idea online or strategy bank. And now, GRA at a track or my job attack. Now, what to Nipa Papa, and don't continue with Bishop. Your idea about our recording. So we didn't grab the 7 on. I just said, 7 on. Some may want to Papa Butchery. The bank almost says, offer Butcher supermarket TV. I'm a tax office at Toronto. Why? If indeed you are in a design regime, can't you get a software? Yeah, we may put into their system there. We'll be after idea for the mama. Yeah, no, we are smarter than him and for transfer. Yeah, no idea milk master for the book. You know, and then you know, and I you don't say, you baby, Kakano to 2 moon, baby, and I say, okay. And no crowd ye bisa Ghana Revenue Authority for say dinti na muko jino bisu na sabio nia ono no yiri botom sika kra share ne yiri dwa ana ne nwa bi dwa kra no obekofa konwa kotena shop ni mu saa and omo che say we ni bibi fofra omo de ba nti ahyase ne de
Ebeko say, but ye queen animuno, ebe dane, sentias ye womb. Well, I'm going to make a choice. Yeah, I used to say number. Because me, I'm waiting for GRO to come to my shop. I don't know about it. You see, you never saw money you. Now, we do the shop. Now, you'll be better the other size in your. I do better the other size in your. Now, it's now 1 month, now 1 month in the bus. Maybe I'm for what is best when I'm at home. If you may tax now, the me, and I say, the extra now over to so. Ekadi ni bi enu a wadi ga e wo ma we ma that we want to shop or can in yama ya or to the shop 1 month 2 months e come be no GRO should get it and get it straight say ya to shop 2 months e come ni ani o omom ne bebre we don't want to get to a point ya beka say ni containers ko e do them apart no ele ta kwa ni yi na ya yi ya be ji kwan aban be fa so benya revenue what be bu o man no nanka enye agi tabe atirimodin a akamira no do ye wo mu samre we ni ototo taxi amira ye ototo taxi muni na wo GRO board chairman na wo ye gadi aban fa won ko tena wona ko bo gadi kwa ni a wo be ni nya o ba be ni on to aso no no chairman no ye businessman no ana GRO de officer betina an officer akere ni beji a onko so ni abeka sere mo onka semko na area aso no na no de nsen fa ye rekodwa amatin opedi amatin opedi amatin hyase no omo ammo mamane won ta omo boy amane anke ni ka wutu o me mu na nkofo fi se enti na obi a prese ni di amba doctor anka won no na me university bi a be frame a be young dad na me mampo because send ni papa anga to a who any can see a show tribute because only ma who ko be ni na tribute na o tro no na ya to men we say obi e pe ni officer doctor kan because if you say doctor kan o dey so ni nyanza this is quite a bit here doctor ana ya dey Bible say Giana ba ana be chere gi akro eti yeti o man mu ye ni mu nkrofo a ka eti na sa sofo ba ku bi o man we mu a me penanta mama pastor mensa otabe eya ni ka papa we eti tai se be na papa we on fata ka tere and also a pastor san kan konfo bi ene nya se dunia papa ya nya ni aduma wa ye ene so member ene so ya act bishop. They are to remember our titles. We worship and glorify titles. It is DRA. More the Amubetinia Yen. The consult DRA is your Kua. I mean, council, no come young Kofua. A bad take on this engagement and not come here. That's how you will inquire, even if I was too homophobe. Some more money and discuss it. Bakuba money and discuss. No, among backlash. I said the attack office. Not believe the government officials do are always in your office. Not believe the government officials, security agencies, they always in your office. Yeah, yeah, my baby, I'm a higher clinic. Bible to you, the uncle, woman say. I said, you do very big among take it before everything has a problem. I mean, you know, you're booming. You never saw my let's discuss. Let's sit down at the one table and have a meaningful discussion. After that, we will do a roadmap. Now, sorry, I was talking about saying, I will be shopper. Now, for guys, I don't know. Yes, I overdo so whatever about upon you too. Yeah, for that. Yeah, no, over forcing and be a shopper. Na say eja mo ate yetutu musa so ayen a ye beto ba ko akodie mienu akodie na ye behuna mane o behuna mane ameda me so ma woni abato ebi so ko to aba no to aba ma ebi aka asam che no obeti oh samum na ga me ga me say twa ba bia ko no empanyi wona ye no mu di nkomo oh Ghana ha no there is a certain trend. Oh, that Ghana, wow, Cassa, oh, me Pacho, and Penny Westramo, you also won't do. Now, I'm not endorsing that. If you know my upbringing, I'm the last person that I will endorse an elderly person.
By the same time, Kasa Yampanium for Eti at the Kasa. Also, social media, and then boys, your moody kiss when you bought them, Basa, and same crime, apply at the same Kuala or minimum. Why the only moment I am paying one more attention? Have you realized that? You focus on for much, or when you go to Pamuto, where Stramo, Mommy and Trusty, then they will not listen. Honorable KT Hammond say Honorable KT Hammond say asem obafia ye could be samre why ye omo mpanimfo no enti unyini say emma ye na omo guso omo bisa abre wa omo nwie enya asem bia na ba ye bisa abre wa so what order na wa aboabo na ye kobo o man toilet a ye ne mre wa ko na kobo na ne mra nje na kobo Minya yedi nkofo na ya agime so. Yene mrantie. Mrantie o ma battery abo. Mrantie o ma battery abo ne no mkobo toilet no. Mo na ebi wo dia keti am on ga fe am mre wa ne nkofo ankobo. Se eno ne ya kasa kwa, eno ne ya mpani kasa kwa. Asembi wa fata chiami ano. Asembi wa fata kontiri ano. Asembi wa fata wo hene alankasa ano. Enye bibia ne sifia ye kobu za abrewa. Jato fie na ye ko sensu oguma ye ngo bisa bro se sensu oguma na me sensu oguma se eja mo atin opani keti amode no na eno no ye empani kasa ye kasa ko eda ho ana me se enya sembia empani bo kasa no mo ke na nto aso ho ebi e o mo na fa nto aso ke se ye de ho na chichiri kuro sa kasa ko ano enya ho na esi nto aso ho. Okay. Tani sa wonem panyimfo a omadwe mu do atrase. Abonza na zanto aso no bewu. Ento aso ho ne se ye de ho na chichiri kuro ba ho bone de. On siri kuro. Ye ye ho bone wo kuro. Sama ni e ka cha mu da China fo tu ye ni. E wo ye dwom. Omo di ye so for free yensam. Ghana fo se ye tiri mu oden. Ghana fo se ye mpa competition. Enu ti na ye ka ta. Ene na menchiro unim de China for na almost years we dwom no musika no dem fa ban unim do musika ne that is kind of the finance that I'm saying it to auto no the gold no China auto no the ayem paboa no the ayem tare no the abagana ha it Ghana banks and they are suffering Ghana banks are suffering now because now and go for a transaction of bank China for near more you or my way, with our bank, you say, because and no more you know. Almost on the other kind of fine. You don't get your own body ever. I just say, any people. Then you're making my phone, that's us, and repose, you know. It is almost almost degrees. And you know, I don't know, man, I am clearing. Then $1. Eno na kame ba ho se nti buro nya yi ye betimi adini because inflation credit grew 37.2%. Inflation we are 32.7%. Ese en kuntabu a pani a ohwe aban kuntabu so de betu dwa no. Wakana again ba me the inflation ni pa de mi give 50%. Just as omo massage figures no. Massage you. Oh, na make us say. If you want to ma me ewu, that's also a da. Adie beta. Adie sanya frequency men's and the you bu. Ya men be jo die. Na o de o ma na infre wa, o na bewu. You know, ni akosu nyina no. Eye nkofo bi no ma ma dwen say o. San nkofo we die o fa adwen na hu nya so be consult o. Until to study the Bible. Okay, Luke 15. Verse 17. Also about the telephone. When the member said no use NIV version, the King James was when he came to himself. Because what kind of NIV people never see how to do that. NIV was when he came to his senses. Now, the King James, you know. But when he came to himself, was now I need to go in the end of the fear. Yeah, no, what makes you feel credit in me? I almost have all we have to do. And I'm a piano, and I'm a Gemini, and more Gianni,
ɛna mi di ɛna ɔde si ɛba mi di yɛsɛ n'ani baa ne ho so no n'ani baa ne ho so no eti yan yɛ deɛ yɛbɔ abere ɔka sɛ ɔkɔ n'agya fie no na n'agya ne nim sɛ ɔba ɛnso akwadaa na ɔkɔ n'agya fie no ɛnam sɛ n'agya no yɛ agya papa na n'agya no na wɔhwɛ sɛ dabi ɔbɛsɛ hu ne ba n'anim nti no bible sɛ ɛyɛ papa no na ehu akwadaa no ɛyɛ papa no ɛna owu sɛ akwadaa no eba ɛna odi mmirika ekosia no abɛɛkɔ jewish culture kora no na nka panyin ɛntu mmirika ɛnkosia akwadaa nanso so ɔdɔ ne compassion yɛ ano ɔwɔ ma ne mma nti no ohu ne ba no from far away sɛ ne ba no yɛ dɛn ɛba ɛna okosia no no wakɔpɔpɔ n'ani ankyerɛ no sɛ ne ma tax holiday wei ɛdeɛ na ade yɛyɛ ɛna yɛ maa mo tax holiday wei ɛdeɛ na mo yɛyɛ ɔka kyerɛ ne nkoa ne sɛ momfa the first garment ɛmɛsɛ no monhyɛ ne ring momma ne shoe hyɛ monku nantwie kɛse a wadɔre ɛmfa nyɛ aduane ma ne ni because me ba wei wɔyerae ɛnɛ deɛ me nsa ata wasan aba fie nti mpanyimfoɔ no ani mmra ɔmo so ɔmo ka sɛ ɛna gadifo duabɔ ɛna mpanyimfoɔ yɛayɛ wei ama ɔmo anyɛ ye yɛyɛ wei ma ɔmo anyɛ ye na ɔmo nka sɛ baabi a yɛaduru deɛ yɛnsesa na yɛnyɛ nneɛma foforɔ yɛyɛ ne saa ɔman no ɛbɛyɛ yie but sɛdɛ yɛnim sɛ ɔmampani kora in particular adeɛ bi a ɛfa guta mekyerɛ adwadifoɔ adeɛ bi a ɛfa adwadifoɔ ho adeɛ bi a ɛfa adwadifoɔ ho no na ka yɛnim sɛ ɛnkyɛ na ɔmampani ɔno ankasa koraa watu ne na atiam na wahyia mo adɛn seesei saa meeting no ɔne mo nyɛ bie mu ɛyɛ traders advocacy group Ghana attack yɛntumi nyina baabiaa ma ɔmampani so boɔ sɛ na nkɔnkɔnsɔto first 4 years ɛwɔ ɔmampani amamuom yɛne ɔmampani hyia 7 times na second term yi deɛ menim ɛwɛfie nsuo na ebinom anom o sɛ ebinom mpɛ sɛ ɔmo bɛte yɛ kasa o na mentumi mmɔ ɔpanyin no soboɔ na ɔmo a mɛbɔ ɔmo soboɔ ɛyɛ ɔmo a ɔmɛtwa ɔpanyin no ho ahyia because ɛne ɔpanyin no hyia sɛ nneɛma bi ɔpanyin no kaa sɛ yɛmfa ntoto akwan mu koraa no mpanyinfoɔ no bi ɔfɔ ɔmo kɔ ɔmo mfa ɔsan nye ne message ɔmfiw ne secretary wofrɛ no ɔmfa da biara wifa wo mɛfrɛ wo na ɛba ɛna yɛ so sɛbe yɛyɛ yɛ nnwuma o ekadifoɔ kuo no executive ne mu nyina yɛyɛ nnwuma mu wɔ mu biribi nso di ababoa ma ɔman no wɔyɛ mmam na dii bɛba na monyɛ asomdwe bi abu mu man na wobɛyɛ me go and come na akɔtena m shop ɛnɛ nkɔla yɛ no wɔmyɛ adwuma yi wote wɔ koraa ɔdidi nkyɛ yogurt na woni hɔ ɛnyɛ pizza na ɔbɛtɔ na muhuru ne sɛ amamuo na asa agye mpanimfoɔ bi nsɛm wɔn mekɔgya mmɔgye na mebɛma no nka sasa deɛ woka no korɛ na womfo wɔ asɛm nsuma yi deɛ ɔman no mu sɛ wo yɛyɛ obiaa hu ɛnyɛ yɛ sɛ obiaa hu hɛ meya yɛka asɛm a mede da biara no maasɛm a meka biara no meka no nokorɛ ne kwa so hwɛ ɔhaw a yɛfa mu bebree no ɛyɛ external factors duty boɔ a sɛ freight boɔ raw material boɔ ne nyinaa ɛyɛ external factors yɛ ɔmampanyin ɛnyi so tumi na mmom adeɛ baako ɔmampanyin wɔ so tumi ɔmampanyin bɛtumi ayɛ ɛne sɛ ɔno abɔ ofori ata sɛbi yɛka bia papa no ɔntie o nanka exchange rate a yɛde yi nneɛma ɛwɔ port no deɛ ɛyɛ adeɛ a mpanyinfoɔ bɛtumi ahwɛ apɛɛge na wɔde dɔla ne tu mirika no yɛn gyadifoɔ ɛpɛ yɛn ho a yɛnhu yɛ asene mu no dɔla ne tu mirika na ɔmo nso so ɛde port exchange rate tu mirika ɛgye ne wɔasia 2017 yɛne wohyia ne ɛka kyerɛ wo sɛ exchange rate a yɛde ɛcalculate yɛ duty no yɛmpɛge no na ɛnyɛ renewable every 3 months wey deɛ every day biara every Tuesday ɛna rate ba etia na ɔyɛ ti yɛ nuanom agent fɔ ne nka no kora nyɛ no kora na ɔmo nka sɛ wo kaa bi aba nansi a last na ɔpɛ sɛ wotwe sɛ nyame ayɛ w'adom no aba na wo so wo kɔ yi na nnɛ agent ka kyerɛ wo sɛ duty no yɛ 40,000 ɔso kaa yi bɛ nyina wapagya te 30,000 ɛna wakɔ odi hɔ sɛ odi ma ɔbosea caspec foɔ ma ɔbosea 10,000 ɛna yɛ process a ɛkyɛki 10 days 10
case in the song of 40,000, maybe a 43,000. It is the agent in the cut. One of the agents in the Odiatro. As a scenario, on a book for Yata, I tell my account will be seen. You know, and I'm a harbor. It is a wake up room, but yeah, you need father, we are some men, you never mind again. But you will never do all of we give it to Iowa because we have that power to tackle that issue. The external one, no problem. What about the internal one? What about the internal one? Internal one. Here is all on the target. Here is on the target. And here's my name on me. And yet the frustration in the exchange rate, you know, I'm on the target. The much here for almost for cruises, almost September, almost on the target. And you're not crack. Because beginning this year, no almost 4.8 and a year exchange rate near the year. Many because they say, yeah, almost 9. Almost price of the piano, almost converting into dollar. Now you can say, it's not last year, Diana. Matthias, you target for the Munya Yanka and penny for me, you are my boomudin, or my penny pa mamoni ye pa the uncommon enter and chenkakra. And now, in the show, which is a governor, Bank of Ghana. The fan, we are on the target. As I know quite now, you can say city depreciation, you ain't me fast of one more. Never mind. Never mind. Oh, you need say another formula. No, only pay now, just 5 times your man penny, you know. No, you pay any money to one, you know, by the party. And I pay any money. No one, you are that dream, said the bear city in the Virginia. My advice of one never mind. Never mind, we go down more. And Miranda, currency depreciation, or 200 oil photos are lost. What am I from one? Never mind. So yes, and Papa being country, I think so. Can I make you because I'm the prophet. Or Backward, can I look to my winning? I don't know what Job Honomos are, baby. And I'm a dozen. I don't want him, yet not say, near far in sea and penny say, Adriani de Divi, as some young can ye, into that year, Chichi, ever saw Bania to I am come with so. Yami in Shira wants so pa. Yane Ura Quadru Amwating, or ye President Edema Traders Advocacy Group Ghana. Tag. Any Nicobon common na he bronya we may catch it will pay who be taught to some more. Bibia was a woody do bronya no. Shall see to go ho because copim December pa ne de may catch it won't mean to you. Won't mean to he. She Bruni Beccato said men ni. Seminar near taught yet toss seminar no somewhere 2 cities or so. Andre Chia me quite seminar 2 cities no. I drew 4 CDs, 50 pesos. Yes, almost 2 new man said your margin ye. And your more. And your man ko ye. The center cannot hold. Things fall apart. And your man ko ye. Oman penny. Only the managers of the economy no. Montana si ye. Na mon kanchre. Papa na wasre no. Mon kanchre no. Se enye ebra ye womu nye bra. Ye na mo kohwe eko bie toilet ne eyi offend saying hospital anu clinic ye kohwe say agenda 111 project na ekoso ana ebra ye wo mu nya sa abre no na wo samo ye sa munya ma assembly members ne MMDCs no mo beye na mo nka mo ho nhye edem mo nto mo ho punum na ye hwe kwan ye befa so a economy benya na agina so because abusua sane ne ma ekono ehu ye tu nioma boom na eya na me de say ye tu nioma ni mu a me ko market ya nka so Obuoba ono wano odin o radio no so nti wo ye twan ma we sei ko bikedi ono on pekasa oyedin nti ono so ye twan ma ne bo efo eya na me de say wo a ye kan na we defend no so kwa ye ton ma wo sa pepepepepe enioma nko yie nti munyai ye bebreki 8 ne ye mfa sa de ya mu ye mmiriki 8 Moya sakra mo se Ghana fu abufuo mo show ma horoba enioma boye din usi kroma ntumi ntohwe ade ye 2 cd na ya tumbum ye de nimsen ka de 2 cd ye tumu kura no a anka akokra wo senka ko 2 cd 50 pesos
ana odi nka akokra aboro so a yesi we de abnormal nka akwa koduru kra 3 cedis but etimi twam hwim na duru 4 cedis 5 cedis 3 cedis preko na ye de ato ade so car ho niam akra de untimi nto ene nkrofo bebere be pake o car because car ho ade akane na ye tono te se 50 Ghana ene nam 1.2 aden enti mpanimfo ni kuroi mu a on betumi akom ho asep edem yetua mo ka o yetua mo ka ena no opani ne ka no sometimes o can say o meka say wani nso ade but you are telling them the truth omo mpe no kore no ene ye no mo akasa boko ache inte duru ba bia me feel man too osemo ya mo se enko bisabere wa ye ko gbajanan ya no nso ya nya ko frɛ mere wa ba mo ma be gbajanan no me na me ka ya ko meka so Obuoba no ya so wate and somebody be yahomete ma me ma okwan na so bire mu bi na fe ye nsore so nyankopɔ ya adom anwumere ye behia na be yesu ogya anwumere no ye de aka ni nyina yakɔhye anwumere ebi mo beti ye nka. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Offer for the care about Homani, so we patch out in maybe I can say free. Baluso boy ni atemoda. We patch into you. Obuoba nsema ukanya nukro. Sa eto chotu ya hwasem ya. Obuoba nisa ni taxi driver woda. Wa de meta. Asane ne kwan ba bi nye. Wa ye de amame. Me nam so mani age. Before the metal papers ne mu aten kakra. Into Obuoba di say next time se mi tiata sa. Ebe me din se mi tiata. Uze papa ne kasa no o ma reference bi. For the same wa sorry dem. So for seeing you scan mo mpa ye fengu ade we say here de ensa beka ampa mi use scan ma bo mpa ye de gu so me here de me saka uji the next time so for saka say you 1 million na bo mpa gu so ade we won sa beka we you sure say me use 1 million na me mo mpa ye fengu so na here say me hello so I just say yes na bo mpa ye no na me saka and I say me tia so na me so me hu say bibi ko so and I say improvement bi ba and I say fa so bi ba e wo de mi tia ene so oh eya na ni enyan but oka na kwa say oka no too much obo ne nyame ya adwuma no pe nyame enka won so ho nyame enka won so ho na empani bu bebi sese kodo ye ma na ibu aso keka say ye tutu ni omama nyame nko an me kwa ye beka chem say Obuoba na odin ye beton ama na bo den ye nyina ye kwa ye to ne sa pepepe e ba to odin bebi akase free Obuoba nyakopon hira wa de nyina bed man atwomoda mpacho yinti o Obuoba na waka say na me wa ho papa Obuoba it is ene pa to be okota de ana wo ye politics no be defended o papa no na Russia ni Ukraine tina ngoma wo ye nkro unim de ria se ko Obuoba me se hwe ene ye di guru na ye mpaboa Obuoba ye koto guru 10 cedi ene ye ko ye guru ye 10 cedi aben no we can come with me defending any pa ko no to sam na unche like day what to man mu kwa it is MP ba na DCB ba no ma o chance di na wo so defend it o man mu ya na wa so e da wa kata wo so it Obuoba je catch obia say 2024 obia fa na ho adwen yo yate nyame enka won so ho papa MMDC fo nko mo so sika ma o mo ketu ya ma nto no ye dem ma 50 ni bi e ma ba bi ayire se tare omo market ya ba ye yi presidency for no e ba to din be ko se free yenti o boss le ba to men grawi en koma assembly ma o wa abo eni ma mi MC e ba mo to abo clinic holo isu o pa mesrom se omo to le se ye be to bobo no e di abo ha ye sro ma mo bia me gina o me campaign bia o si en to abamalu le yen timen to abanyen ko tre so mo sa obre ko ni po hono na ni ba na mo na mo te te ba bi na mo nya di yen ba na abo clinic e wanya mi fi enyo bia fi e ye nyina ye fi ntimesra o mo nto bobo ni mabo bo ma ye won to yen adas yenso ye da se bebre wo betumi aba na odo de dia brain udin
Any baby answer kasa free. Hello. Hello. Me ba to ni baby kasa free. Dance ni Obuoba. Eh, ya dance ye te won ka che bibi aboko. Na me adu Obuoba. Yenti we. Ano pay die me bon abaso. Ya dance. Obo ma pa enyo won say free man temu amuna mudika. Obuoba me come asem so a ya Obuoba man the last week na. This year ya the dwendwen ya nkaka. Na me to san credit akwa ye MC ene ye onabo MP. The umbashe na se yan kasangasa ya iradia esomwala. Se we tu krumu hano. Se oba be ye dia mayen. Na the sisa abri onye we jaho na de ko na so mbehwe na ye kru ya dia and omun say ye so dia ye no mu ni abato. That's it. Me yidi say ebo na ba wo na wo te sa ampotem ho ebo na ba wo. But ebo na bidru. Okay. Yate. Ye da si bebre. Enti eno no achema boabo Royals Association na no wo People's Assembly no mo ye no. No na nam so a. Eno kampo na nka o agenda ho. Ne no wo dwendwen ho no na aboabo abandon se cover to se die no mo ye ho no. Sa gota no mo ye ho no mo agyae no. Ne nka ho but omugu so kasa na obi raise sa issue ne ba ye e na omo sesa ne tie dia yen didi to ne hwese ye betimi anya sika dia ye odi ankan kwa me yebo a tikese a eso da ye pa ejina mu ma omu nyina obi we ya me de se beba ene omo ato abo nti gota no omo so mbe ye omo de omo be yo omo ye gota ni wie ne nyankopo ya dom ala bia no munya chippings loose chippings ibi edi gu ekwan so ara free baby a we ni wono filling station wono abefa ahemfi nanim ho a ebepem yen anim ha no mo a na wo ye politician na wo se wo na wo de wo ne ede utumi ka twoboi wo na ade on ho ofe wo na awo fans na betimi abefa so a obi mo obi nya wo hwe but se woda na ohun timi to de a ene na nso hu pa enti aboabofo no aso ngo beye Nyankopon nhira mo aboabofo na empanimfo edi manim nso ye empanim papa omo ye empani a oman ho dodo o makoma so se oni empanimfo yi nam na omo kom asem na utia te say you could feel say there is this spirit of patriotism I had to say ja and I did it with the Musa. But Kwame Eugene born in yum. Or see baby ye afraid de ye die kakra bi. Near more pressure. Baby ye afraid no achana 2 years near pay to ase e de obi abi dia de here. Ye nya hunu say we de animu a impuntu nyuma sei koso no a ye feel say u betu yen e de afiri akonwa so. Nti no wada na ye tamfo. Baby yen ye free no ye history no. Ye wo problem. Enti aboabofo nyame nhira mo. Empanimfo edi mo anim no so no mo ye empanim papa. Nti mi wogidie se saa ade na mo ye no. Omo beye. Sisi ye na aboba abaso no. Ye twen politician bi a se de mo ye ayi park no. Se na mo ye park no mo beye park na mo ka che mo so wo munyae no. Ye twen politician ono se Ghana ne yo no nko ane dia emra no constitution no ono nko ana constitution no otumi kenkan ti ase no ye twen sa politician no so o meka nkire se abo no aba no aboabofo na so mo kope contractor abaye wo mo gates no ye twen politician ne se o meka nkire mo so o munyai se ne ha de no o mo esa anwe egu mu no ye twen wa ha we will never sit down. Say eniema dada no a etwam na we fine say nkoso biem. This is the time I was say residents no only one communities. Ntabo amofo no anka say be yo mo gota. Omo wia ya san ape baabi afa akoyela la sulala. Akope loose chippings abeguso. Na afei eho no obi say akire din ye wia politicians mo etwoboyi. Mo beba na yetete ho. Womra na me chuboyi. Dem mu ye.
Elvis a free young crank for. Mahama, more man ho. Baba tea or ho. Adam will break in the 8, you know. Over some force I can't out to know who him. Send on where you go, you got an my bairns. I don't know. The Nimu honey say, and you're not near dear and can't go for a bit tea good got any more hash no. Because we'll be a store. I don't know who did. What between a nim and I dear Jaho. And Crawford so better dear when the bia. And Crawford better dear we, Obuoba was money back at what. Obuoba mammy penny no one wants me better my dear. So I say. Na afi wo beduru ho maami pani ontumi mbie ni namu na watra gota no ya betutu ade agu ha endra na metie ayi ayensu ano MC DC yo ho osi ever since obai onyanya feel community engagement ono no kra de ni electoral area o say 26 or so ye electoral area say wa ha sen 18 ono ne ho o say electoral area senior makmako 26 onam ni nyina so na oye community engagement o kire nsemu kire nkrofo yan ya hai obi abeka bibia kire yan obi abekire die nti aboabo ya betutu ha ne ye ma me ye hwe obi abeka bibia kire yan dabi obia aka community engagement no mabo dawuro no kire mu kire nkrofo ebi krompo ana wutu ana mo bi ana mo ni nyambe no akire mo sabusia enye se bia be me nsa hye me da mirifam we die ba bia ye din baby odi e yemfa de aka nko hye nwumre baby ayedin ai nkrofo enyuma omoto ye hwe nko hwe ma osoro ataidin sane ye chechire oman sane edi akandie get closer to your people and explain things to them na me say kabiem ye twen politician no so yo ogoro enti obeka to say munyai mo fa ne mra mpanimfu anim se de ka bi kire Yesu no se de ka bi kire Yesu no munyai mo fa ne mra mpanimfu anim ye twa politician no beka say aboabofo mo gata no a mo amodidi to e ko fa boa be mo ade no munyai na mo fa mo mra mpanimfu ye twa mpanimfu okro no se ye hunu se ye ka twobo yi a emrewa ntimi nye so enti nyansam nyina de ko bisa mrewa ayen fa de aka no nkwa enwumre nyankopon ya adom a enwumre ye behia it will get to a time where a politician o ka chobo wunye obi anyo so obi amo obi anyo hwe but wa wo be jaya ba me adipa say first deputy speaker Joseph Osei Owusu oso onu say politics ni kra afono no ebe fono no osa fono no nti wo be jai politics a whole first deputy speaker nanumu ton osa politics afono no wo be jai because Ghana for no ni da ho ye say ada sebi okwase ani betie no na agoregu sei radio ba ye nyame adom ye mu binom odi ahenkan nom enye ye nko a ada radio stations no omu nyina no kra ye kan omu ka bi bebre no anpe no kre but kakra bi na e ka no kre no ye be ne kakra afei ebeji boom obi abete de ye ka no ase enti aboabo ne ye be ye wi ade aka project aka ka ho no na afei no